one to work and some my papa. When I go on count, you know, the count woman, the natural. Oboba, many Emma who come say and they met me because my trust every time. We're a product, to be frank. You are a product that we have to be proud of you. Massa, or a great host, party, presenter, or you're unique, Me, the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be settled. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are chef and then will be a ATM. You make a more for Adwuma na ya mamu was Eastern region one a Hong Kong the food chip free at the bench. Yes, and first very I mean this is one of the a very intelligent question, but people like you need to be highly esteemed in this society. Umpire Mamon. They will be Bia. What in the subject Ahenkan FM. Now Becca and Sam I am free ready at Ahenkan FM. So no. Yamingu Munimas. Yami on sorry one na one demu. On Fanny Jano ain't Jumani now. Bumpire Mamo Samu Jumanimu. Bonibia and two will be at the Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against Ahenkan FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Yanya Wadia, any bear not to sanity, only bear not that what in who see Wakata the way they see Chicasano, Aketesia, and soon ye Babbe Musia, a crown, correct him, and a car. Station was a K was soon who's here and two Naka Shekisia. Miss Uko baby pass and Kutre near to Tadan who's here. A down one yedi. That's all you want. What do you call Condano? What do I down Odi? And the old Benjamin Adia Colada Codano or Town. Jimmy Tete a tempo, man and yes, sir, Omokatu Omo, the best swan, Bema Befi, Abasiwamo pay, no man worry. Sana Titi. Dear chapter, Miss Slow, my Ghana. Miss Reminiano Ghana for you now, but if I'm more Ghana, did you was a cafe? Muamuni be Muamuda Kiosu, once you show Muamutikamu, Muamutiami, doctors in the native way, and you better teach you away. Muamu Ghana, Midi Pamuchao, Miss Ramo, Miss Ramubuko to Pamuchao. Monunis are same way home. Namanko Pierre Hell, Mini animal. The entire Radician Cachino. Nyame new musico, yes, new musico, me pamuchao, mamunya mistake, Namako Pie Cronoa, and he pays Suomono. Papa, ye to the papa, and the time, why 12,000 miles square, 12,000 miles square to all. Well, yes, I said 12 miles square to Hamamu. Said that you may be partner. Muntino dia to Yamodia, as he can form more Ghana, as it you are more Ghana, political party for any more Munyani Manu, Namura Yesuho. Na enye mistake wa abere fifre timi ya mepa muchewi entie ubesu dachi eniama bi wabusuemu a ehia se Awurade gya ye adwuma ebusua bi wo ho a wonye ye wutim ani wo feel okay but wo ni hwe wo ye okay nti obitumi ka se ye busua de ye wonipa ye ni sika meme no ya adwene ohia bi ada wabusuemu no Jesus me juja twum Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Me say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. 93.3 Achimabo, the best in the East. Good engineering, we have decoration and good pharmaceutical. What happened? I don't know, he just went out like that. How?
adisiye oboba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. See, there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. Oboba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. See, there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. 93.3 Achimabo, the best in the East. My enemies, you put a smile on my face, so Lord, you have answered. Subnation.net.
adimo mawamo na many know Nankania yedi morning Adomne asumdwe a efri yen eje Nyankopon Yesu Kristo enka nyina na no pe na sede nyina nie na ye nyina nie nia na ye ninna ene radia ya mayen anopa so nyade a ye bebre e wona seda nwom to ho enyade a ye bebre e wona seda kasa ho enyade a ye bebre e wona seda enkomodi ho yemre sanse de radia ya mayen no eso yengani eboro ya dwen ene ye ntiase so arunti ade achi bia ne ye frɛ no enna ye kaidi radia ye na ye de swase that yamani din kronkron for God and country back on your radio, bringing the time check some 15 minutes after 6 a.m. Beautiful brand new Wednesday morning, and of course today happens to be the 27th day of March 2024. March Brenna su free sabre kopemsa no panun dubebo for God and country. Yeah, Baba Sumo. For and on behalf of the team, I don't pay ya that CB Brace what you see what making on number one. I don't pay journey with us and you will never regret. Who know who they be rather so do feed in it to has a wutie. Omo muteti edi ho dance here. Say ampa upe program radio program ayetie na erade faso na osesan abrabo yen announce semoto yen senkan ye ya dance die ya brabo ayebo ye nyankopon ayonkofa eye mache a obo ba ofori amanfo ati adwam ene edi sa adwuma no I don't ya fei na won so abeka yen ho ayeda ase ye mo akwaba na ya kan kire o se ne ye ntina wate anopa bi efri juoda kopem fiada no wabra no nsia bo apamu kopem se no ndubebo ene edi dwumadi edi brel ye di free maami akua afrakoma oba tampa no futebrebe amansan enuma no na empanimfo aka to so samampa ne to na bedinti maami ye di yen studio ha e di ato no Aniti harmona no pay yebutu a ye di dwumadie ne wiase afane nyina nso benya biatie adawro ma no ye kekere ne pompom fe se mampon hene abomu a na eye www.ahenkanfmonline.com my tune in modern Ghana Zaino radio app Ghana Waves app ni nyina o Google Play Store and say App Store mararo ma ko hono mo abe download the apps ya me bobo din nyina emu bia opese o download di Sawa wa Ghana, sawa ni Ghana. Sawa pesa uti de ekoso wa hanko ade a. Me pacho ya na ode ato ha. Ye de ho amane nyina de bema o. Enti sawa wa Kosovo, sawa wa Gaza. Baby a wo bia no. E pacho obetimi atie yen. Aropa nsu ye de aseda de be call ya ma ote asefo nyankopon ehuna bobirim nyankopon a. Ye dana se a yembrenti ye frɛ no da se amre nyankropon ye de ye ho to ne so a yempan hwedenti ye se oye otwiridu ampon nyame o fa no a wafa ade ugyae ne nso asɛm ato eni nti ye se oye anafra na kunyankopon eyo no ena wo mu eni nani agya upie wo mo abrabo mu a na abrabo no atemudin ene nti na yato ne din se oye agyanka nyina agya wo mo manida so asa wo mo to mani a ento bi anim
na ochinchim ngani no a ne ekoto nanim ene onyankopon no ono na ochechirewre ohye nkuran omani daso na ni nyina mu owi a wabɔ kwan e de ato ba bi ekwan nie se odie ngani a yakoma toyeyem aropai se nyankopon no ode adom abɔ adom so wama de kronkron ade papa etisei ache wo ne me arasama Ghana ma mikromfo aropai ye de asida de masa otiasefo nyankopon no waya de eni ntie da na se ya wie ne sa no ne ye jai ne da yi obra kwantu a ye betoa so abɔ no ye de ahye wo no awurade nsa don hwiri sima ene nnamu asem ono onyankopɔn paninim na ni je sem ne ahotoso nsem no se bible se na ne ode ne ho to awurade so no ade nyina di bua no ne wie ne yie ene yewura yaje nkwapa yakone abadie nyina hye wonsa ni beye musu esan amane mi hu yanka odomfo ne moburuhumfo agye nyankopɔn yifiri yentiri so enye yenko an o onipa bia asasem to no ebeto yen ebia ye kan se ya wonte ase but obi wo hono ane ne kwa asori asem to no ayebagigi sika obetua bi ono ne wa adwuma mu bibi to no ebagigi sika obetua bi gise bia wo obofo de ya fine ono bibia wontua ye komenko oyo obofo papa na emom se wonye obofo na sa asem to nwia na ekan o feel the pains na o was sympathy dia ene asem to no ato ene ntina de bia ya na ma no gusu amemre ho da se ye bɔ mpae no a ye mobi mfama saafo no ne asem to no ato yen ne asem to yen a ato no awurade nhuru ye nyina amobɔ na onwen yen onkra yen wɔ ne nsayem na sane na na ɔka kyerɛ David sɛ wɔyɛ nani kosua obi biara de ne nsa ka na ɔde ne nsa ka nani no awurade enkora yen saa na onhuru yen saa ɛwɔ Yesu Kristo dine mu amen me ba che wie mo bransem sɛ besia kɔ ne da mu no wadaro ma yɛde bɛma na afɛ yɛ wie a ya ba onyankopɔn asɛm kronkron ne yɛmfa bi mfra yɛnyi bi mfri mu no yaka no ho asɛm sima de atoa so na afɛ ya ma agodifoɔ no akwanya na wɔn nso so ensɛm ahodoɔ de ekɔtwi bɔ breman de ahinta ɔdɔman koma ne kurutwi amansa ba dwese mu agoprama so no wɔn de ho ama ne bo nyinaa ɛde abrɛ ani ti wie mo bransem tempa so ma mfa ma wo se menka nkyerɛ wo sɛ de weda ne ye enra no ene nso so saa pepepe na ye ewiem ɛte anopai no ewiem bɛte awiade bɛyi ne ti na ɛbɛbɔ bɔtoro bi enya senketoa efiri prem to bre donko hode ekonomi no no wo kyerɛ sɛ wiana no bɛyɛ den papa anwumre ewiem ɛbɛdwo fom ama obi biara ɛho atɔ no ensuo eni wiem ne ensuo ni wiem awia no na yehunu sɛ apia no ɛbɛyɛ den pa ɛbɛbɔ pa ɛne nti wadaro ma ya no ahye ne nso ɛde ama yɛn yenimo nipa kora owo duty ne nanso de wu pia ne titiru ni apampam store for no mpɛche bi ɛmfa nkata mutiri nso sanse ne awia no ɛbɔ no yare yɛn nko a ewie mbɔbra sɛ besia kɔ ne da mu yi ɛno na busua madaro ma yɛde ho ama ne bɔde ya ma wo afei nso no wakyinkyim firi ndi ato ha no mu a ɛha ɛyɛ ahenkan 93.3 FM yɛ frequency modulation no Jumadi ni din de mache me ofre me obowo ba ofori amanfo mamu ache amu akwaba Ahenkan FM Ghana adisie obowo ba ofori amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM
After you better asem so yes, sow the seed of truth in your children. You can't say I want to hear when you be bu o man kwan. Nanso enya wo man kwan na ye wo ma wo. Onipa bia o qualify se wo ba. E wo se wo de nokore aba e hye ni mu. Ebe fifiri said ye tie bia. Yankin kind Proverbs. Mebusem eti miensa nyimu baako ede krono. Ose my son, forget not my law, but let thy heart keep my commandment. For length of days and long life and peace shall they add to thee. And into your soul chiabo trans na kache ne se meba. And ma wo wire imfi me mmara nsem. Ma wakoma inni me mmara nsem so. Efiri se no kura na wode so obani mu no o kire ne die nti a onni so. Efiri se onyinche enkwa mfie ne asumdwie na ede beka wo ho. For length of days and long life and peace shall they add to thee. And into be ma bofra na wuru sese we du onyankopon hyehye no so wo de no kora na edua ni mu o. Obe ma bofra na tiase se odi onyame enhyehye onyame akwan osifu obuo ma nipa nyina bu maami bu papa obi ade da ho no mo a emfa tosofare ne se ade da ho na onkosre se wo pe na wo ankasa de wo pe afa adan ya wo se ye wo maami de ye wo papa de ya me fa na de me fa gyade na wo de dane kromfo odede ne sa na de apia bonten enu nti kire wo ba ne tena ase madam oba no a waye ne te say anoma kanafo na ndura me kan sa ase mi kire wo se wonte anoma kanafo ase akoma obi nkire mu mfa nkire wo anoma kanafo no osun de dawo na wasu anya no eni nti wo krokro no ne ayi de bo no nwom no memma bofra ne nya anoma kanafo tia no etore bi na wo hunu bi ni musa ne omotete wo mama ya na ya were ho keke ono ankasa na ode ne ho de ne ba no wo san suro ne ba no nti ne ba ne ya abonefo sem a wontumi nka nkire no kire wo ba ne tena ase na ka kire ne se me ba emma wo wure emfi mra nsem a me ba be ka kire wei enya se mra nsem no ana efe se yatintim se yese ma wure emfi eno na se wudi so a tie ha eba be mo wanyi ate ebe ma wo nkwatenten ni mfie tenten a asumdwie ewom kire ne tena ase na ka sa asem ne fa kire no. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thy heart. Emma adoye ne nokure inyawo. Fatechere wo kwon. Katere wo ba no. Memma ehumobro adoye ehumobro no. Memma enyae no. Ewa so wode nokure ekyekyere ne kon. Se ye ku ne kura no amane nka nokure. Wafa de no yehu se wafa enye afedi opododo kronu nti opododo kan kore kire no se se wo fampo ne ebisa wo a kan kore kase mafa enye se me fa ya se mafa ne sa akeke ebia ne kom ne de me nti na me fa ya na wunni ho metutu mani a na wunni ho ne kom nso de me pa ene ma me fa ya nti ma me pa chew fa che me. Can you say yama me bekun onkun o papa onkun na we kura de awofo maame fo no bi kura mpotumi taa wo mama nachi na omu dua nkontompo aba e wo wo mama nim kro no aba maame bi wo ho no mo ne ba nam afuo bi afuo mu a okowia bode abofo ne abofra nam na owia bode ne kira abofra ne ma abofra ne hunu se yetimi wia obi bode na owia nkrofo ne ma wafuom ohwe ha obi ama oskotebra wo hu aduaba wodua abofra ni mu sa aduaba na wodua abofra ni mu ba gene nkwa firi ne nsam ntentem adentia sanse obi a onyo no kwafo no onche ewasase so onyi nche na nso so se wo yo no kwafo na wo de onyankopon no kware no e de kekere wo kon na wa ama wo wire amfi na wo de nante a ose eno na ebe ma wo nyi nche ne nkwatenten emfi a asumdwie ewom. Sira wo ba no kwan no neye maami bia ne ye ne tie ne nana wo ne te ne ye kromfo a to the core atayi chen no se ya kire no
a ono odam akasa akwala na yebeche no akoda no akwa bokro no a ye pe na che no no okobokro no bi na gye ne nsam aposifuo di akire ba be kire no abofra no duru fie ho no mo a e wosane maame yi ne ma no wa nyina ma onim ne nana ne ye oma hye blocks bi wo fie ho ena maame oba abere wa no oka kire akwala nso onko hye blocks nim na omma ne nsa so obetam blog no ba akwa tone ha sani omuduru ho no mo be hunu say blocks nko an hye ho abere wa aduaba wodi dua ne nana no emu no aduaba bɛn na wodi dua wo nana ne mumu aduaba bɛn na wo ma no wodi dua wo mumu ɛyɛ no kora aduaba anansa yɛ deɛn sɛ yɛ nkontompa aduaba na wodi hyɛ mmɔfra no mu dia wo mpɛ wo yie they will die very young, they will die prematurely. But if you tell them not to forsake the truth of God, if you tell them to bind them about their neck, if you tell them to write the truth upon the table of their heart, then we can boldly say that for length of days and long life and peace shall they add to them. So betumi aka ne saa de a kyerɛ mmɔfra no nokorɛ no. Verse 4, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. So we are no kwafo eno na ebema wenya adom ni nimdeɛ pa onyankopɔn ni nipa anim adom ni nimdeɛ papa obi onyo no kwafo bia na brabo nye papa obi sika bedi wo nya de awadi kyerem eni ti de bia na ho kyere no obi onyo no kwafo bia de bia na ho kyere no obi di na de bema no no aye ne basa onyo no kwafo nanso so se wo be ye no kwafo a so shall thou find favor and good understanding in the sight of the Lord and man. Verse 5, trust in the Lord with all thy heart. Kachira ubani say, kanokure ne kire ne say, abrabo no, he or she will not get it all rousy. Sometimes it will be bitter. Sometimes it will be sweet. Expose them to the rudiment of life. Kamu no kure fatira womo. Kachira womo say, abrabo na nya no ane say, debi awa dress shepe no. Sometimes so dress shepe ka prebi ni ho etimi si. Tell them to trust in the Lord and not what man has made. Di onipa de nsaye. Enka nkyira bofra ne se won onsua frakadam. Nkontompo abrabo. Me ba wo nkyɛn oboa me nam kwan so di no kora unya maaye. Ka kyerɛ ne se ɔmfa ne kra ɛmfa nhyɛ wurade mu na ɔmfa ne ho nyina nto ne so. Enka nkyira oba ne se o ye adwapade de ama no nti ɔmfa ne ho nto so. Ka kyerɛ ne se adwapade ne betimi afiri ne nsa. Introduce uba no fa ne manyame. Ka kyerɛ ne se ɔmfa ne wura nhyɛ wurade mu. Ka kyerɛ oba ne se wankasa kra wo no kra no mema ɔma ne mani tirimu da so ɔde ne ho ɛto so ɔde ne wura ɛhyɛ wo mu. Uye nipa ubetumi ewu agya mmɔfra no. Uye nipa ubetumi di wɔn agya hɔ. Direct them to God and tell them to put their trust in him with all their heart. Enye fane fan aso e Kristoni aso bibi foforo ni. Ka kyerɛ ne sɛ ɔyɛ Methodist ni a ɔnyɛ Methodist ni through and through. Ɔyɛ Roman ni a ɔnyɛ Roman ni through and through. Onsua nkyerɛkyerɛ papa no. Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. Nka nkyerɛ no sɛ wɔnkɔ school sɛ wɔkɔ school no obɛnya nimdeɛ no ɔmfa ne ho nto so ɛnyɛ nokora duaba na wode dua abɔfra nim. In all thy ways acknowledge him and he shall direct your path. Na kwan nyinaa mu no ɛyɛ a wɔma awurade ni kan nokora duaba na wode dua wo ba ne mu no nokora nkɔmmɔ ɛna wo ne wo ba no ɛdi a ɛbɛma no anya nkwatenten adentia san sɛ ɔse for length of days and long life and peace shall they add to them.
awurade nka yɛn ho na dom no so mfa ma yɛn a yɛbɔ yɛn tiri mu pɔ sɛ yɛbɛkyerɛ yɛn ma no kwan no ne yɛyɛ no ɔmo afa so na daakye wɔn mu ani antutu angu wɔn nsɛm no awurade ayɛ krado so ɔbɛboa yɛn ama yɛatumi ayɛ na ayɛyie ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ofori amanfo sports ɛne yɛde toa so ɔmu wie yɛbɛsan ba na afei yɛaba bɛtoa so ɛde ama wo nyi fidie ne mfiri ha maakye ɛne dwumadie ne din jo apɔmmɔkɔdeɛ obi ibia come on so nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ papaapa ɛda nyame ase oto ado ne kyɛ sɛ no ani ɔn ana yɛhwɛ foforɔ anim oh okay ɔno a na ɔde mu bɛbɔ ayi ɔno a oh okay ɔno a sɛ ɛde bɛbɔ African qualifies oh okay nti ɔno a okay now person will can be before me do ɛnɛ yɛ prof birthday mahu sɛ ayi papa de aba but yɛn ha no birthday ni o baabi a yɛde hyɛ okay nti ya yɛ mpepere yɛn nti ɔbɛkɔ school mu but ɔnte na so din ɔbɛkɔ school ɛno ɔno de ɔpɛso nkɔte den sɛ ɔpɛsɛ nkɔte ma ɔde na ambɔ no jingo na ama but prof jingo na ma ebi aba this time on go school okay sɛ prof yɛ ka akyire nti anɔpa yi person breaki protocols sometimes okay. protocols are needed oh yes if free papa hɔ de asɛ wɔ so breaki ɛnyɛ nipa nyina ne di lie so wokɔ hospital a yɛobi wɔ hɔ no ma before obɛduru hɔ no wadi nkɔmmɔ bibia awie na sometimes me call hospital na yi breaki saa ɔmo te hɔ no am sɛ na bra den wo beto yɛ na me sɛ kwa no tum yi breaki protocol. So a glorious happy birthday going out to you Ezekiah Nana Udru Dompre aka Prof. From your father he says may the good Lord see you through in all your lifetime. May you live there be me anam de bi keka ho or say may he only be found in the house of God. Prof, be blessed and protected. Jehovah Elohim. From Papa, Reverend Emmanuel Dompre. Kwabena Obin Dompre. Okay. And I call Eddie Ama Prof. And all the money about Prof. Was here so intelligent. Sir. In fact, so Ben Akrana. Sure. Man, we say a Prof. Happy birthday. Sir. Eradin Kano. Na. And you didn't womb, a umbrella secacra. And you didn't womb. I don't know what the cinema and papa. The papa near day. But I mean, sending mammy moon. No, mammy woman, ya no hiding cacra. Into or the Sedini or the Sedini. Into young upon Cano. No, but I may a penny, papa. Reverend Susua, Reverend. Oh no, I on time. I on time. Jesus Christ could do baby on time. Okay. Now our tears in Kakra by a best reverend. We find Yami and I body for floor. Oh, I'm not saying Jesus Christ and your uncle Pomba. Is that Ubi said why our body for fruit yamfa a Makumi around him. Make power tantas. 80 Prof for Yamin count. Now on to Quanem. Or more Akuma Swadium room. Nabra bear penny, papa. Chain o my man, papa. Once a Casabu on my Casse, Assassin, Ubia, or Tionoma, or Green, a farm, was your Baba Yakes, a bay Nima dear, a business sending your off. Oh, yes. Apart from Ono, Ubia ni Honoma, Unia Crambono, on person by oh, yes, it's your Bible. I only wow for pay, and I'm the Pesse, Obaya. I bet bought a brown boy no more than no more. Apart from that, Ubia necessary so. Into we can name you animal crumble crab bomb. I said, I said, in the answer, also person who couldn't name. Zwati, I say, a happy prappy prayer. That is it. But as soon be also Shebrenin and Crabby out the number. Yes, for sure. Then I'll bet me a penny, but no unyamin she muno. A high no be pure unia catwason, temna tones also. As I didn't point in she say. Inti omo kan so ntia se na enen so ye prof for dano ye nka sa ansem nyina ngu na brabo so na yen sesa na brabo so atia se enti awrade nka no ho biom mon komra mali fa prof jam kwan na me komra why
Dile Inchikanana Ododompre, aka Prof. I am Ahenkan FM commenting. Na Prof no why the man? Why the Prof no man? Say a prophet. Ah, okay. Enya adisua de ne na ekwan mu da ho. Na adisua de nka misan so no onim thesis kra. Okay, mo na pay ya ko na fa good year winsem ya da to aso ama me din e de Joshua Kwabena ejenim Yosef Ejui okan sanso na eye Raymond Asheteurat Benito Mauli na Daniel Dinchi nyina ya kan tuma pa e de aboy ni se na ba kuma e de dwumadie no e ba besomo ene anopei na me emfasida Emma Jubilee Hospital o masonye na sen aboy sikatu me de agudie mu nsem no e ba bejaw ya to din se evidence based sports presentation na aye Jubilee Hospital se brai na no pay wasode wa otinkan obodi no mu se wo yade ankasa dia bepimo makache na afi wonyare wanyina no yehwe entuase one time emfa emma oba outpatient service no eye adwuma 24/7 doctors age now so ahwo monware wanyina atu aira na wasansan wachi akofie eneya afi inpatient service no enso ebo adwuma de ma mo a mo person beda ho na a doctors and nurse for age now so ehwe mo no saa kunya no enso aba eden sika kuma bi ina utua na afi wada ho na bibia nso akokama ede ama laboratory no enso aba lab bia bi ye bebi ohonom ede ama ebia pese check o blood group ani nya no be pm na afi yemboa o saa ekwan no enso pharmacy no enso bi ohonom enti se o pedro ato anomasa ho yare a be pm awaye Jubilee Hospital ye pharmacy no na yemboa saa kwan no enso antenatal care no enso aba ye fa ni ANC we ni echo de ama emana afafro no ebia nyinsan no unyo ha bi di fanwa Jubilee se brai na fefo asembe down na monhwe enka entu sa ho na se emma na fe wonso wo fa ho fa oba postenta care no enso aba wo fo na yankopadi mu afofi mawo awie no monkola no omunyi mu no enkoye akra na ase onyi otarafom se no tie ne sa no tie Jubilee se bra na baje nkyereke na fe oba no onyi engina brane ahodin mu mabibia enso enkoye emfa emma theater no enso aba ene juice any operation e yen one time e de amawa ohobia enso embechire bio afi ultrasound any electrocardiogram machine enso aba we ni scan bia bi ibetwa bi e de amawo ene mu amafo afro ma prostate etete mo amoju nsom yade no mo betwa scan bi na bia nso akokama ede amount afro ni chiema esanso cancer unit na aba bibi chire wadwen so yare bi etete usuro ofere so bodi unkomo ede achire unua anasa wadamfo a misrafa bedan ye cancer unit na afro mo hwe en cancel kama na so ha no enso emfru so asomdwe mu na achire enso enye din wani ina wo hwa dia onhu wani ye problem wani etete misra fakodan Jubilee Hospital ye behwe esese woni kama ede amount yo I can confide ashemu ma woni yare nyina no yebehwe ede tuase one time enso ede amount afi diabetes any hypertension for no yade afire no pa bia no nkyekere enso ekoso ede mamo kantin wo ho so wadwum uofi bebia wo bia na opedu na pomdi wom enso atodidi a ni nyina Jubilee Hospital pe na okọ na wanya pomdin aduane adi na bebia nso akokama ede amasa bana insurance ukita bia tumda yebeje na yahwe wiye odan abuabu road ya so amantra bridge ne so honum eniebo number ni enie frɛ na gi nkyiremu a ɛsen medie 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 0241 784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo Festus Sebra ene say the code and kwana pesa oto a be pie wo makache e bia the code no brother ne mo pesa recharging so a Festus ebe na kama enso edi amount the code is no your multi TV there your DSTV your Star Times Canal Plus AD Plus combo ni bi na pesa oto use na so pesa recharge a Festus Sebra na fi omboa enso osa ekwan eso ya the TV aba brand bia bi ebi elho inches bia bi ebi elho Opera Hisense Asano LG Samsung ene Nasco die ni
nyina no ɛyɛ Festus Enterprise the TV warmant enso aba decoder stands ebi ɛwɔ hɔ afɛ remote controller ebi a TV anase decoder no remote ne ayera anasa asɛe a fo asɛm bɛdan yɛn bɛma remote ne bi ato a nes papa obo adwuma mre santen enso ɛde amount afɛ tie AC edi bi aba ebi ankwankwan wɔ fie odembo no pese ne no odi AC ball nansan ɛhyew no aba enya asɛm kotoa odi AC ball hɔ change air condition ɛde ma wa oba ebunya bi ato ɛwɔ hɔ adwuma bi na ubie school office anase hospital bi na ubie na pe AC ɛde abobo ma fo asɛm bɛdan Festus Enterprise na fe yɛmbo enso outside kwan no so satellite no na fe AC no ebi obi na bɛyɛ ma o asɛe fort aba ho Festus fa fort no fa bra o mesese fort no ɛde amawa so how no so no o catch us nyadia ubehia ne bio uhwe ekira kwan a yɛne o twumasi sport no ɛna ɛbɔ ehwɛnim yɛ ben shuffle station ɛwɔ Achimodan number enie 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na one Mr. Festus enso edi enkomo Ramen Barbering Saloon obano mani nkoskuni na sanechi embafie say haircut na stubborn haircut dabida fani kopiem Ramen Barbering eye saloon na fe yi ubano ti kama emfa emamo na bibia so enkoye mampesa mia locks munei mampesa mutino mutwa ne pem katani modai no nya no eyade a Ramen Barbering Saloon enso ebebi kama edi amamo Achimodan Roman Junction yenem sasin teams ni fie no eben ho afi abobompa junction so yene fitting shop no ena ebo ehwenim number ni nie ebi apese eba fi be unity ofie ede mawa number 055 271 6777 055 271 6777 and 020 840 0859 na one Ramen Barbering Saloon enso edi enkomo bayan shansam na se emfan fifie na yempiemu awa eye the senior most national soccer team Black Stars of Ghana emu onim se ade FIFA na ade international window no obi no games awdo na manfo airball ebidie qualifies ebidie enso tournament ebidie enso friendly games a na se do na eboy Ghana yenso yebo 2 games awa eye sa window emu na first game yene Nigeria ede eboni Nigeria etchen etwa kanu ba kwa Ghana yeti kanu ba national say game no abrante fan Jerome enso edi red card edi ma Ghana enu second game no enso etimi eba so ye ni Uganda edi wentam so a yada Ghana di kan eto atena abrante fan Jerome Opoku enya first goal edi ma Ghana afi kotokwa abrante a ye fan Steven Mukwara enso ebete kano edi ma Uganda Jordan Piel ayu 28 minutes no unya penalty ebo tum edi ma Ghana ena afi abrante a ustankanma Kampala City Mohammed Shaban 82nd minute no obeteka no erima Uganda ekowi ase no na Uganda ashe 2 Ghana enso ashe 2 Mohammed Salisu ebam 65th minute odi 2 eye yellow cards ama odoni chema na se eye 89 minute na Branton Efrima unyama ankoyi anfa Branton FN eye Mohammed Salisu na game no kona wie no na head coach erima eye Ghana Black Stars Nana Oto Ado echema na se nyoma enso ekoye na mum ene na so mo expect no eno monsa ekan ye na esie ne de good mama sua de na fe games academy nim no omabo aboniye. We have to get over it. It was a good learning today. There were some good parts, but in all, surely it's way too less to play 2-2 against Uganda. We expect more, even though, I mean, a lot of players were missing, I don't have to say. But still, we could have done better. A little bit unlucky with the 2 goals against us, with the penalty, and the second one, I don't know if it was even a goal. But in all, the football we played was not good enough. We should have created more chances. Especially in the final third, we have to work on creating more chances. Finishing must be better under pressure, and it's a lot of work. But I have to say, it's not. I mean, this is what I expected, because if we are honest, the last game in general were not good even before I came. So it's a process. We head coach Adwuma Black Stars of Ghana. Papa ni din ede Oto Ado fence one ma unim say June Ghana有 2 games ebo and no World Cup qualifier and eba so next game against Mali na Ghana so about Central African Republic e be sense preparation towards sa 2 World Cup qualifiers no say na isi etie Oto Ado chechi mu say I will fully prepare for these 2 matches so that we're not surprised. It's going to be tough because we're a little bit behind.
But yeah, it's a group where everything is open, everything is possible, and I think we have a good chance to win these both matches. This is for sure. Nothing easy, but when I see the boys, it really gives me big hopes that we can. I mean, what we did against Nigeria, especially in the second half, we can do it against any opponent. I know they have to be concentrated, they have to be smart. I'm looking forward for the players which are coming back. You know, like Kudus, Iñaki Williams, Thomas Partey, Jiku. They will give also the team a little bit more stability, and then we'll be best prepared to beat Mali and Comoros. We head coach at the senior most national soccer team Black Stars of Ghana Nana Otto Addo Nkombo and Watino na Jordan Pierre Ayew and so third born Edema the living legend Abedi Ayew Pele Abrante 11th September 1991 and ya won 32 years na Branton Eddie na control Black Stars no about 102 games at the Ama Black Stars including annual game no was share 24 goals at the Ama the senior most national soccer team Black Stars of Ghana since 2010 yebisa Branton say mafu be na e kan won se yebisa ball no krampo no wo Black Stars obo wie be ya fangu kaka fegu won yebisa say Black Stars Jesse no wo Jordan say wo sha to say the man. It's a dream come true. You know, when I was a little boy with my brothers, it was a dream to play for the national team, and you know, God has given us the opportunity to represent Ghana the best way as possible, and you know, we do it with pride, with passion, and we are really committed to the end. And obviously, you know, for we is always an honor to represent Ghana, and you know, we always fight for our colors and for the nation, and obviously we want to represent Ghana the best way as possible in the national team and as club side level. We Jordan Pierre Ayew player Edema Black Stars of Ghana Sansu Deeper Edema Crystal Palace or EPL no emu na AFCON 2025 qualifies no ya dia prelim stage no ebi eba so na say na esi ekoye ye Eswatini ene Somalia eboye game no endi 2-2 na Ukamboma first leg no Eswatini enso edin kuni mekani miensa ma Somalia entimi antibi entin aggregate no akoye 5-2 Eswatini a qualifier obepiemo or the qualification proper no bibia so akoye edi amano afa Mauritius enso etnase on Chad edi bonia Chad eshemino ama Mauritius enso ete kan mu bako aggregate no akoye 3-1 in favor of Chad. Liberia enso ni Djibouti goal anto obi atene mu second leg in first leg in Liberia eshemino Djibouti entimi ante South Sudan enso etnase on Sao Tome and Principe edi eboni first leg na ndi 1-1 enu ntino second leg obi entimi anfa goal anto nyo kwantene no South Sudan enso a qualifier with a away goal rule ono so akonkone edi akonenim minoka said the Eswatini Chad Liberia na fe South Sudan a qualify on beka 44 nations omabuko place to the qualification dada na bibia so akokama edi draw no ebetodwa edimu komono enso ebebro Desmond Ofe minoka se papai or head coach edema Ghana under 20 beka ya African Games etofom Ghana no otimi ejirisi naso ochi Uganda etwomo amende sa trofin eko edema Ghana na when e bisa apare say we PM Ghana Football Association a lot of coaches who coach national teams no omabontin beka say sometimes ya na coach PM na say president no we me player for the ball we bo dream say for the ball na we PM U20 no u face bia na nkoma Desmond Ofe edijaye ni. No, absolutely not. Like I said before, no, the list that we got was based on the scouts. So the scouted players that was scouted by our own scouts. So that's a priority. And also as a coach, when you go and see players and monitor them, you feel that they can help the team. It's a man focus, but in reality, no, we just pick the best players. In reality, no, we just pick the best players. We Desmond Ofe and come on or the one fence one ma. Ya kosu bizansa. Ukra national team Jumana wunya you know. A man for say we a cat boy. That is Yes, Mr. Ketia Sukriku is the one that appointed me and that brought me from Belgium because I had offers. I had a lot of offers. I could have gone to Club Brugge, I could have gone to Mechelen. These are all Premier League clubs in Belgium. And he managed to convince me. So it's not like I'm his boy, but he's the one that brought me to the country and gave me this opportunity. So I'm thankful for that. He had a vision. He has a vision. He works really hard.
there's nobody that works harder than Mr. Keto Kreku. He's incredible. He doesn't sleep because he football is our heart. If you saw the final, it's what makes us happy as a nation. So this is our product, and he's the one that is in charge now to make sure the what he says, fixing the foundation. So me being his boy, no, I'm here to help the nation, and I'm here thanks to the president. And we are super hungry to achieve the absolute highest for Ghana again, because we need to get back to our glory. We head coach Adima Ghana U20 and chair Omoje African Games now, and so Edison now so Yeguso Ejina Ghana Football Association now reporter Yansa and so Candifi GFA and say Minoka said the Ghana Football Association unim say and chair U17 Yadia Wafu Zone B tournament now and so Baso Ewo Accra na 15th to 29th May na sa Jumaden Baso Ewo Accra Ghana Yejemubi Yana Yaji Edesi and so Nigeria afe Côte d'Ivoire ejinemu Burkina Faso babi Togo Benin na afe Niger wemo nations wafu zombi U17 boys tournament no omebe jinemu na bibianso akokama American national so sasa tournament we serve as qualification to the U17 AFCON and channel so so emu na proud to the game no GFA and so secure na se 4-nation tournament bi ama Ghana when U16 tournament in the Ghana for kopiemu and so Russia na from that so Ghana, Russia, Serbia na Kazakhstan omo kona fi bia enso etimi akokama ama April 23rd na fe agbewie April 29 2024 na sa Jumaden so we preparation ya enso Asia Wafu Zone B tournament enso so emo na na wotwi awie Brim Central Juvenile League no and so etimi ashase afie season dia no etimi baba so na Odoni Chema report and sa kind say various centers bi ma games no team ambassador nya say shortage of referees omanya refs na mantwan kogemu and this game no anumu na vice chairman and so edema Brim Central Football Association Mr. Koku Amponsa aka KTK knowing the Kingdom Air Football Club Ochechima the Frontier in a younger referees or some centers or juvenile league anymore. I'm say setting up say Uncle Bia be born the first match. My problem kakra yenya from the referees. Initially I know Mugdin come on match they say referees no they say now say almost said that the number now what the percentage no. Say this time no so sir. If you say second division call second division matches. Call third division matches. And a course so I start Achimansa district. Into one more na so cautious matches in the access matches. It's a no more kind no more sanity dia. Say a match no see a Bobby say Saturdays na a Bobby Sundays. Say bass Sundays in Kwana. I say M1 mo. It's in ye sha yedisha sano. Ama say omanya shortage. Nti no muntimi nya nipa ema omomma ema mehwe yenso ye matches no nti ye ne phrase manager ne kasa no asema o kan sem se we kura na nyanya me kura na anka ne nsa yensa enka referee man no omuntima mehwe matches nti aka referees 4 a omobebo enumpo no omomma nipa ne miensa ko oda na amma nipa ba ko so ko batebi nti no omo asrese ye next matches na ye bebo no se bibebo no Saturdays ne bi so abon Sunday se ne be na so mutime share Saturdays na Sundays no so menya konya ko the other centers na kwakoboa eno ni problem kakra bae na ya hwe se bia by next week and next week no kwara no be makwan enti isa matches na kekam like say overcome ne Sharp Sporting Academy na Kotoku Rush Better Lefts Jamaica Babies and so any Power FC match no kwala ne makwanya ebe mama bono midweek send a bit me akosi to a regional calendar na ompese it me declare a winner no. Inti we vice chairman Edema Brim Central Football Association Messi Beni Twanekani Bako Beni Entimi Ante Romania etina firma Cambodia na se Colombia eba chini Twanekani mu miensa ama Romania enso ete kanimu mieno Denmark ese mieno Fara Iceland enso Entimi Ante ekani ebi Czech Republic ese 2 Armenia enso ete kanimu Bako Finland ese mieno ama Estonia enso ete kanimu Bako Uganda 2 Ghana 2 afe
Zimbabwe tena fie ema Kenya ekwachi ni twaneka ni miensa Zimbabwe enso eteka ni baako Moldova ehye 9 Romania ye friend aye Cayman Island enso entimi antibi Malawi enso etena se ma Zambia etini twaneka ni mienu a Malawi enso eteka ni baako Memphis Depay enene ni agent ababontin abekasa unim se ncheye ena do nchema Danny Alves yede ekotumu na reporter eban se 1 million bill yede ma papa na enei minuka said ye we free prison na nsem ni namdwa so say ade a abrantia Nidin at the Memphis Depay no on a sa 1 million pounds no otua ye edema branch friend Danny Alves ye no edi FJ na numu na ni agent and then Sebastian Ababontin abeka se sansem nyina no enokre enyade ya ne client ye friend Memphis Depay no otua 1 million na se pounds bill no edema Danny Alves ye ni every present South sansem na enye enokre na Liverpool legend din also at Steve Nicole papa yi won second man Liverpool da obo brother man Liverpool ona oka say o say abrantia your friend Trent Alexander-Arnold unim sa betodwa say modern force abrantia omu ehia no na Steve Nico echiema o say Liverpool muni problem kra sisi abrantia your friend Conor Bradley no o bobo ni ye panya sem koto o bo no ya bokran passing Trent enu ntino Liverpool when best 70 million pounds 65 million pounds omu nten move from Madrid na fa abrantia your friend Trent Alexander-Arnold don onko jinem ensia kan from boboku a your friend Madrid mu nkomo no enso edi Barcelona almost a launch project be 2025 abrantia your friend Robert Lewandowski ebeko na se ne era na esia omudomni echiremu aboboku friend Man City mo abrantia friend Erling Haaland 2025 Basa for some besa abrantia na bibia enso akokama edi amom yegusu awo City die unim say adia Sunday a ebay City omo any Arsenal enso showdown bia enso eba so na nya eba ne say a lot of City players na bebre na enso April na no ada England and Brazil abrante friend Kai Walker LMP off Ofrima one team Antwaso afa England and Belgium John Stones enso no report in seconds abrante April Edison Morales Mbaka City and Liverpool one team enwie game no Ofrimo report e bansa abrante face late fitness test afa na beto dwane say abrante friend Manuel Akanji we second ma Switzerland nanwada omo game a omo Republic of Ireland edi aboni no edi abrante no so onya knock into sa place onya likely say game a Sunday Man City and Arsenal and aboni no sa defenders yi omo team engine mo ensia kan boku a ye friend City edi mu komo no ye de abro say Jim Rothfell mino kasa papa yi Odona City anase boboku friend Manchester United esha na osisa mai die obi anka na kuma Infantonium first signing Brazilian oba papa no osina kan edema boboku friend Juventus na nya eban se oye key part edema Max Allegri ni tima ye friend Juventus na esi ball abranten ebono United enyana United ewie league no ombeja toso be se enum na bibia so akokama enso amom ni din Gilson Bremer Omisa Branton si akanema Juve na ball Branton ebono se Jim say we ebe the first time no be sane enso edi amaboku a ye friend Manchester United nya ebon say a lot of EPL clubs enso edi Branton echi United na already nkan sa Branton ne be bia no ombe san no be si akan enso edi ama Manchester United boboku no. On this note ye gina so ye din 7 asia na for captain in the morning obobo fori amanfo atwaso ama medin Edi Joshua Kwabere Jenim Yosef Eji Sanso na Doni Chema Raymond Aseteurat Benito Mauli na Daniel Denchi e produce show no happy birthday Kesepa once again and confirm prof Yedisia captain in the morning in the team obobo fori amanfo etwaso kopim tama nondu ebebo
Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, you're faster than confirm at the sports team. Joshua Kwabena Ejinim Daniel Denchi, Ben Mawali Kofi Ejiri Simano Edriana Bakona Bapa no part non son and Eukiada match in there to sweat you new and song. Come on. Mameda. Matching each median din of Fremi Obuoba Ofuri Amanfo. Ain't ya Koba Sano? I said the only no. Yeah, they are fine. Can you know to so the amount? We a free general manager in Can FM, Mr. Benjamin a champon. And I see in country war a Kia Mafua. And I would that. And into a Kia Mafua, our ton foos, our Odan Roman Junction Hall. And I would they radin count on to Quanem. Oma winyin check. Oma winyini. Nye ye. Nye sika ahoden. Na bro. Eduokonomi ensa. Echiripo mi ensa. We e free ya manager ho. Ira utu e champon. Momo friend bra Kofi. Ekuya mafua. And let me do this once again. Happy birthday to Izakaya Nana Uduru Dompre, aka Prof. The message says, may the good Lord see him through in all his lifetime. May he only be found in the house of God. Prof be blessed and protected by Jehovah Elohim. So from your father and your mom to you, Prof Mansenina. Medina dancing. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Cool.
Enti mo de be chemi enra na eye abusuafo yi awoda, but unfortunately mankind in tem mumfa nchemi why enti mama a quick one na fe yemra na de ne so. It seems like it's been a toll this year. Main Fash So a glorious belated birthday going out to you, Boahima Stella. Abena Benis Bra Click Links Sets a cussing Edi Blaze Nana Boating A Duet Kwabena Pari or Pari Abebu A Duet Kwabena Pari or Pari Abebu Gifty Ashite Senior man Dr. Prekese. Yesterday was your birthday. The most senior and a belated birthday going out to you. Right, Williams Mensah. Yesterday was your birthday. And then I think this one will be the final one. Mr. Richard Ahiagba, Communications Director, NPP, Chairman Anopai. Name what you. I don't know for a decade. Ubu nipa. This is we no. Ubu nipa papa. Man. Na make I the chief of staff who adwuma ye eko share Richard Ahiagba. I say that chief of staff. I'm so yes. Chairman, on a belated birthday going out to you, and then quickly to Omwe Paulina Osa birthday number 23. And then to you, Bridget Buedi, a glorious happy birthday going out to you, Alicia Hayford, Stanley Daniels, Seth Mate, Seth Mate, Albert Boating, birthday number 26, happy birthday, bro. And then to you, Prince Avotre. I brought you a minute in school. Prince Avotre, and that's why you're military, so you're fire. I don't know, I have to check it. So, Prince, oh, yeah, then Felix Annan, it's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you, Felix Annan. Joyce Edubia. I do be our repeat your message, not twice. And I will jettison one. Joyce Edubia, birthday number 23 today. My one and only prophet, MC Glory. Oko. Apostle Oko. I'll pay happy birthday. Birthday number 24. And then the senior one. One of the last one after the see. Onansis Kobe. It's your birthday today. Senior, happy birthday. May you all live to be 93.3 and beyond. And of course, live long and prosper. And do have a good one there. Come home. Now on top Monkwanem. So these are the messages we got. Yedi Hunjuma. Why and San count the other better, but a radin count.
baby our we do the be riding count with that nti Aropo me fanchi anko ma me pokuya ene de odi no makai ma me pokuya with that nti Oda chinti obra kwenti afutu ni adesua woman na no pain so obra for kasa mu no eni o say keep speaking the word until you see the manifestation. Keep speaking the word until you see the manifestation. Kopimus bra in semana o kengu abra boso no ubehunu sunsanso wo so no nka wanu ntum onimidi enti a sanse ono kwafo ene ne wa hyeyembo. Faithful is he who has promised us. Ono kwafo ne wa hyeyembo ene nti kosoa kan sempa ne gu abra boso. Kosoa ka ensempa pagu abrabo so kosoa so daye na kese akese ka kire wo so obeye yie ka kire wo so obetu kwan ka kire so obeware kan niema papa no fagu ho so. Keep speaking the word until you see the manifestation. Nka wanu ntum kosoa ne ka adentia ono kwafo ono ene ne wa hyeyen ebo nti nka wanu ntum anopa yi ene nka njon se media ma bere umpa no ya gba asemba ko no ayaka keep saying them kosoa ne ka eyen kakra eye duaba na wugu so awudia no ebere bi beba sa meware na ebebam ebere bi beba sa metu kwan na ebebam unse se wo ankasa wo tena ase a cheke niam bi wo abrabo mu a wo behunu se ensem bi a de wa no keka ye no aye adwuma wo abrabo mu. Oh yes, ensem bi a de wa no keka ye so wo de obetena ase din ahwade a aye adwuma unse niam ni bi asisi aka se me kan se adwuma we ni me yo ampa se me ye me kan se me ware yo ampa se ma ware me kan se me fa ha ampa enti kosoa ensem papa no kosoa ka kire wo ho se wo de enya mamu unya nhunu sunsunsan so kra no a enka wanu ntum kosoa keep saying them, keep speaking those words over your life until you see the manifestation of sansem na wo kan enka wanu ntum. And therefore ye gina we so esra bompaye ena awurade amia hunu se ye da chinti ensempa no wose ye ma ya bamubu ho ye nkoso ane yankangu ya brabo so ye nkoso ana adwuma no aye ye no ye nyere ye ho eye dan yara awurade be mana yie eye dan yara ibedi adanse eye danara obeti nanim a kire yen emma wa bamumu oda chinti na ye gina awurade ni din mu esre se ye na mabufuo so se yenam ahokyere so yenam atete so yenam eniema bi so ema ye bie ya no kan sembia ene ye hunu se nsembia ye kan bia be ye adwuma bebe mo ya brabom enti se out of anger, out of pains, out of eniema ye kom the terrible situations ye kom no ama ya kan sembi de tia ye ho a awurade hunu ye mmobo oda chinti se waka semboni bi de tia wo ho awurade hunu mmobo wonim de ntia ena no Bible say na Job ehwe na brabo ne se de ne me ekono afei odome da ye wo no Bible say he cursed the day he was born. Wonim de ntia na nya ne pew odi ahoyira eto de bia wo de atete de kan sembi eto de bia wo de said ye ho kire wo no wo de kan sembi wo de ke kan sem de kire wo ma enye wo a anopa yesre ye awurade nyankopon sese ye nam abufuo so se ye nam atete so ye nam ekom so ye nam aware tantan bia yakowura so ama ya kan sembi a awurade asema me ate ase se we should keep speaking the word until we see the manifestation. Eti de ye kan bia ne be ye adwuma yesre nyankopon se na mabufuo so ye nam ade bi so na ya kasa e de tia ye yankasa nya brabo ye nipadua ye adwuma ye ya ware ya wo ene saa ne manoma no a awurade nhunu ye mobo se nam abufuo so akasa de tia ye ba abofra na so odin ene nti wo kan asem bi efiri wanum tofom wie pe na wo se manum ho o kan ye ne sabro nsam bia som sa honhomboni bia som ene wo de ye adwuma de tia wa yenso ye kasa se nyame ba de tia
Yes, say no. You're born a danye. Yes, say no. Keep speaking the word until you see the manifestation. Nti koso a kopem bra wadwuma no be yie no nka ntum ka kire won se me madwuma be yie. Kopem se aware no ani genu a ayire firi mu no besan ba no enka wanu ntum won paibo ho koso a awurade manija adwane afiri aware mu emra de bia wo kwa awurade ani mu aka. Keep speaking those words and definitely it will manifest. Ewa ni brem awurade nkan yen ho na ono momo ayen yade yen nyina mu. Amen. Anopai de woda chinti ene de sankomo we bre wo yeda se pa woda chinti Say it again, say mamita, say it again, say man in Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Easter this week. Enti yebedi. De ubonkra time bo so braso. Yebe kwa kofa di ama. Enti Easter we won one ewu. Yes, yes, na ewu. Ana. Okay. Mami mrefi ha no money am fa de ubonkra time bo so no fa ma na fe. Yanto adwumadi no eso. Adwen apomboko. Yankopon adaroma ode yankon ache yin. Na so e metiase. Kwaku bibia aboko de. Acho bibia aboko. De radiase. De radiase. All right, me yiri so bia da ye. Yara. So wanya sorry nkon ade. I don't mu ne yesenkan for de omu komu pa o na say de. Bibia dom timetable kra. Yen ha say mu adwo kakra na. Seja. Do. Yeah, ne wo man panyin. Na mo kire say yete ahodwo ayempe o. Ajesa makum ye be ya no masan kan mo ho. Ore wo manye. Sa. Si akura bi amura fi omo kakra. Ni odum ni free no ho. Si bi amura fi omo say adnom dum a omo num ba before de. Isi awakan odi ato omo. Omo de ye be kan ho. Aha. O ba serious o enkan for no. We have feed ne. Enkan for no complaints omo de ba no timu say omo brepa especially omo epompa montare no. We are ebe ko Easter omo jinkrofo no omo go. But hankrofo ampo. So say sa the idea say use no mo use bi. Omo nyina de industrial no. Madam for you akwa jinkrofo obi ye wedding Saturday ya o. Omo de ne Africa jo Africa sa. Onto generator. Onto on fe na nimbu. Meko bi nso ye nkone kwa o. Oze meko bi ne si ye nkone kwa o. Sabre. Say ya adwuma na oye ntibusi akromie na ne. Dia ya anu no. Unso adwuma oye anu no. Aba be kan oye ho anu. Tinmo pato. Cause some solve cramp say Nigeria for ka say omo de ahobrase de man yakwa aba. E de aba generator use mu no.
Oh, I see. Ton generator name one can you say you no why. But I see dundum na ebo I was all Madaroma or how cray wo ho no. Ghana ye no so. Se Nigeria for because we more electricity ho problem wa in sheda nyanwa because our population here 200 and something million. Yeah 30 or me fan say 32 32 million. Na ye ni omo 200 and one go through same challenger. Akaka crowd. Enti asram panin for mo hwe no nya hu bibi mfama mo me enkomra. Okay. Anopa no watwa ba pa minute baako ye matiefo ni na chima makwaba. Ene eye ukuada yete Akuafra Kuma studio ene ne krada radio rua ne maame ni mpon a abakwase mu chese na oton kokonte. Na snap studio obi an koton kokonte ye na ye radio ya. Ni studio ni yete ye boa ye hu free ni kunu newsroom owura kodwapo on de otiase anope ko he okwa ho ya bibia dem kama the evidence say ye the Ghanaian publisher the Obokrata the Ghanaian publisher the Obokrata ba mane say ekobia from feeder for she Dr. Baumia say ne reanimator abaya adeso a sense obi nim se nya na adeso ade obi ntumi nkire ebi ono on choice dada nanso asa beye ho he ewo NPP amonyeko no ene Ghana phobia womani di sasem we achi no abe ho dudu nti wom de nka futuam de bema mo ne say so open ye opeso break 8 ena sa de feeder for say womutu fu se onyi oba no de ne ye ne reanimator ebe boa na papa ebe boa ne pa feeder for ne etu Dr. Baumia ana womo hye ne say onyi oba the Ghanaian publisher kratai ena edebai eno namso ama kratai de Irene Toshi Ado Emfoni Aba ena ode akosua fremo osei opare chief of staff nso Emfoni Aba yede omumienu mfoni ato Dr. Baumia enchemu eho asem krate ede aba na yese ensu yiri bia ekosese nkrofo adan ne de eka ho no aban ahyase esisi adan ne bi ede ama wo mo minum ensu yiri kura o kan wasem sakosumodie no senso infadio o man chirim ewo krate anim kopebito na etumu nchine krate fato sumienu the Ghanaian publisher ena eka sasem wi menko Ghana ni na ruasoe the first gentleman of the land His Excellency Dr. Williams Kwaku Adodankwa Akufuado enenso ne krada efiada nso ne birthday na Adodankwa Akufuado obenya mfiadu watwe 80 years na o chese nyamianum ni kroni watutu kwan wasua nwama wafa nneoma bebremu ewa brabom amanyosemu bibibia oyobi nso a wachin babia menkan wachin babia na wahune se omemu ya hyase ya ade bia ehumesua no ase de fa abefo kwan so hwe enene nansa one student one laptop one student one tablet Adwuma free SHS koso chese enwoma ne sakraya eba ehumasuam no ena mampani na nado chese nyamyanim ni kroni de Ghana ye no ye produce nkwada that bi eja mo be so ne bi on be bin eba no abefo nyoma mu na ebe ye obi anwa enti de ye die obu on ma bia mprempren on te ase ebe na nso si one time te sa akokɔ ntwere ye nanso nkakra na bribi ba ene ebu nsampa sana abapa enomu dua no na eho asem ena mapeni aka ewo kratefeto so enso the Ghanaian publisher the Obokrata ni Ghana de shima mamiri the Obokrata watudin as daily guide ena etwaso chese Ghana for apede the Obokrata potoka sem was Ghana's favorite newspaper na wade opanyini kasia wano ena empempe oya oswa for skasam to tuye eni dwumadie eso Dr. Mohammed Amin Adam emfonyi ede aba a chese jaro ne kata feto so eye enkrona amanebo a wode atoaso ene se International Monetary Fund for guso a wodom toto nioma ehwede mu se eja Ghana sikaboten a womo atabiri ede ehye dwumadie mo se de be skasam betima gina brane no womo ehwe nim se dwumadie bia ye di edie no emuda ho krojen said the baby to me abua na eye 360 million US dollars chopable money no sabio enko ya de ebedie na ebewie
kwabenane ebetabli na ono nko ade awase na num de ahwe na busuafo na Ghana fo se bebere biem omo chese sa nkoso nti nhwemu gusu a ekoso pa enu achi owieye o kire mu se get fan for so atima abomoje omo nsa akaska botia no esom Ghana cedis no 3.9 billion wonum ehwe de ababe boade abetuatua contractors for ka na omo so atimi ahwe na de di school da ya se ne nsa so onye nwa adwuma watimi ne se de se de ono so aye awia ne sika kam ono so yatua ne ka ene nyuma ahodo bi nkaye bi no so oma hwe de bi adi ho adwuma enti eja da boka ta adi ho asem adi aba we de asem de owie ya no enchemuo se de kusidi ka de ma wo no fidafo na wonum so ka kire owura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ese enka hu behia se obehwe na wono so de obebola chidom no rani beti no obetumi ayi oba ono so nya abakosem sanse MPP amanyoko ne binsida se ye kwa abato so na ye fa oba se wo mo eye de otu franka no achidom no osi bi incident ono so nya sa abakosem ni bi NDC for sa na so oru ajondo amani mama ye bia aya abakosem de ada ho gender balance no enya adwuma ewo all sectors ni nyina eti awon sanka da bokratai edinam owie ya no ase honum ana odi ato a wode eye krache ba ko no de nsenkwaye ana oja oya hu adwuma obeye nnwoma mo asra adwonso ho kama enyum to so obubo bia watoto nwum ni bia oru afani face ni semna okasai aja akwansia eno ekwoso no ewo kasoa kakraba jansen no sekrachi o ono odi hye kwotwa nkrofo so na enam so amaisiam no kase de akodi eya aposifo ensem enura yedini ko gina adakam ekototo na no ewasende bia na eya otemuafo transam no so no esan so hyese ensan fa ne nko yemfa no ko hyem kakra na fuwa be se makoma akudu enan na kyese na otumie achi yensan fa ne mra na asam ne yentoa so te won senka de bokra tai e de aba kata fe to so nwotwe odi mu kyekire mu nyina so ede aguo owieye ena odi franka tuni de ma osun kokroko amanyoko New Patriotic Party onu kra ya mampanyini abedechiri Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia emfonyi de aba ena kyese sede ne de yi onwenwen saa ni nyina mu ono o tem sesi ano Dr. Bawumia otiesi fom a one adehye nem ne atwotwodu adi ntra kukuda fom wo Ghana ha edin kita ho na wo kyese wo aboshe bia wo hyehye no so oni akukuduro pa untimi nhye sa aboshe ni bi nti akukuduro boshe nko a na wo hye a kyese nya asem ketwa daily guide amane bo awodinam eno no abusuafo the chronicle the bokata munsem enam de to aso amaw na ne bana caption de watwe ne kese pa ojaze unipa no wani da aduane bi sukura na ofa krate ya mo adwen koso eye osoafo hwe Ghana enwuma ne adansie unsem so works and housing minister onumnyafo kodwo ponkroma saa de na krata ne kan wasam so mafrase ACC adan bi no na eye akosombo asutade ekobye ho a ekotwifa nkrofo so a womo ka adwamu pa eye mepefo no eno asem na the chronicle democrat diaba onumnyafo kodwo ponkroma so afo hwe adansie ne nwuma so ezanse nsuo yi ekosese nneoma bubu dan esese nkrofo ajapade ndi no aban no afato na koma so se wo so si dan bi edisi wo manan ejanse eye atorenchem ene to wo mu enti suafo a ono na hwa danse ni nzam so koi ena okochi a mepehene eno na ohini ka chense ewrade we dia kwakwa eze de akoya no san dua so ya Yesu ka chense krachi si na wo ba mfie na meba omuko ni fie si ene de nkwaje ba mfie ajenkwa na ba mfie enti o chense onumnyafo kodwo ponkroma abane na so abechia no na wahu nanim na hu wahu nanim no amma no aresemu nanim keke na wahu no amma na aresemu papa na sana na ofili onabu kodwo ponkroma pa mepe hene ofili ni papa tumze wahu nanim keke no na ni age pa se waba se nko ano ogidi se adan a enho akeka no wombenya enyanu yi papa bi ede afrim the chronicle the bokrata na ebo sa amanye oman konkru Ghana mu titru yakọ schools awodro mu a ye wo kuo kase ba ko a wo mo ne tesisi dan pa edema schools awodro na ye fre wo mo get fund school na get fund kuoi wo mo ama contractors SCC adan bebre na so contractors bebre na afisite
ebi die beye mfie nwotwe ne akiri atem krobo asise okwa beye mfie wotwe ene akiri esi wono mo okozevo ebi tim ho enti wo mo project a akanwuram a enam say yentua contractors kanti edoso papa na no na get fan dia ba the chronicle craft yenim say wo mo contractor wo mo di ne ka bia no sa contractor no wo mo ba betua eka no afiri wono mo enti wo ma pa usika 3.9 million Ghana cedis a wo mo di be yisa eka ni na e de afiri ama contractors no atumi akwa akoto mo adwuma so the chronicle de obokrata ene ebo samani na obi nso tu Dr. Bawumiafo se onfa oba enye ne running mate na okan sa asemi ene ode Irene na toshi emfoni atosoro entinim se ono ne oba na okanfo na ma Dr. Bawumia de a obi entumi nkyere owura Alan Kojo Trematen a oprese obekọ abai oba be mampani kwanten kura onyira manyuko bia edin o kyerɛ se nyame na dum na kakra oba be ye mampani wo Ghana epoemantem oba ne research and innovation hub na se ebe ne hwemu peso ye nhwemu pa ene se ye innovative bia de bi foforo eba obema saade no epoemantem na be gine din ewo ho pa entowura alantramaten na akasem de dede we edegu epoemantem fo asumna ene amamefo yi eboje ne so za a owura wani abi okodwuma mekrawo nti hunsem ene humfoni the chronicle the bokrata no ene de bai abusuafo ye toa the bokrata mboso no so e de amaka na se no se aha eya number 1 akan radio station Ahenkan 93.3 FM so na machin so ene dwumadi osuguso a wo 80 na abusuafo the bokrata watu din said the custodian was say a fearless, fair and reliable. Na nensama odo de aba no ohwe esoro do mo a watwa mfonyini ede aba mehu adesuafo mehunu Ghana mampanyini na nadodan kwa Akufo-Addo mehunu na bede chire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia mehunu osoafo na hwe eye nwoma su adwumadie ntotoye eso na ohwe mu a utimu se adesuafo de nyina obi akuta Ghana ye franka no ana chese ohim ana na nadodan kwa Akufo-Addo so aja okuta eye abefu nyansapon fidie ibi tablet no na jawode chere Ghana fo na osinye ni osiade yo ye ka ya nya ne ya yoyi enya na dawi smart schools project yapa hontoma kama ba beboa wa mananso ando otem se na ado dan kwa Akufo-Addo se yenhwe ani mobility awamu smart schools makoma aduasa oba behwa mo masisi tie ho nsem de boka tai ade aba na enu achi no ana ode eye opanyina oyem na hye bedwani di ma de hye a wono mo ewo eye okle abato empesua eso onu kro ya na bedwaku a MPP amanyoko no apaisa wono mo enhwe emwase de beyom betumi aton amanyoko no ede ama Ghanafo nioma wono ma ye na Ghanafo atime agyina so enso ato abade ama wo mo no campaign tibu no oyo tutinani owura eye dambotwe no na ana oka kire eye MPP ade hye mama ne se sabi ani boy se kotirim ana ja ansam ba so ese ne katrema munya asam a wo mo anahwe ne o masiesie o masem etu osra manyokuo no se wantwi watim kakra ba manyokuo ni mu a eni kwa so mo so ano matabidi akotra kasa video so ana tete ana we aye sei ana wana ye sei wasisa ade no enya kura osra wo mo enioma efa manyokuo ni ho anase ha obi ebeba wa manyokuo ni mu no wose omohwe na omusiesie sade ebe ya ebeboa na emomnye so omotabidi abeto abontene na omabondo nkomi na obi ehunu ene efense wusi wontomago wo ayi mu no nipa mu no wose nye te wonsem kaida bokatai enso ede aba owieye ana o kire mu ese Dr. Metropoku Prempe suit napo odinfogi dia bona ya so afo hwe nyina mode dwumadie ntotoye eso eja akura nkire musa asem a okoka ye wa Asante mu fa nyina mode nka ne dumso timetable ne ho no wose sade nkofo bia fa asem no na omo twe no posa ne ntohwe ne amane ne hete odene ho awanti ase asem aka ne bone so de wo ka no so no na ewom nti afi ye ba ne sei Ghanafo na muso no kwareka ye ka no kra ne kire mo na makoma asode gege dia nsuso krani te ho nsenkaye
some no can say Ministry of Energy no omuna momuchire chirim say asama ba fie eti the custodian da obokrata ri mu nsem eno no deɛ mede toa so ɛyɛ de obokrata ya to din sɛ Daily Graphic de obokrata na Daily Graphic de obokrata no namania odiaba edikan yedinkan aboba akoso dada menko afoforo so ɛna so afo hwɛ Ghana enwumasuansɛm so onumunyafo Dr. Amin Urei ɛkyerɛ sɛ ne esi kasɛm no entoto yɛ nyɛ na ɔhaw wom nanso ɔhaw nti ɛne problem nti ɛna ya bibia mu ne ɛwɔ akandifoɔ sɛ de be ba pɛ akandifoɔ no bɛso ano ɛno nti na wokɔfi na sɛ nkɔda agimi a ɛsi pani tina vi na nkɔda we na nka yebuna nka wefo a ɔka ho bi enti na wɔsɛ pani no ɛna tia wɔn mu sanse na sɛdeɛ ɛno no enti ɛho asɛm pɛpɛɛpɛ aso yɛ hwɛ Ghana esikasɛm totoyɛ so wɔma ɛhwɛ dun dwuma so yɛ hwɛ esikasɛm totoyɛ so na mo kyerɛ sɛ siesie esikasɛm na ɛnyɛ no na yare wum no kora de ɛba akopɛ na ɔha wum pa na nso ni nyinaa mu no wɔma hwɛ atoto nneɛma so afɔ hwɛ Ghana esikasɛm so ahyɛ Ghana fo nkran sɛ siesie de wɔma tiasi ayi sɛ sikasɛm no yeye no wɔma tiasi ni kwan mu a bibia eyeye ba enti ɛho asɛm Daily Graphic de obokrata no ɛde ababa akɔ amefa film nam de awie Daily Graphic ɛyɛ sɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na kra table amane sɛ ɔde 2000 megawatt solar power ɛba 2000 megawatt solar power ɛba ɛno asɛm Daily Graphic de obokrata no ɛde aba kratafa to so dumiensa ɛna ɔde sama ne bo we bai okay abusuafo mede de obokrata what to this the Daily Dispatch emu ensenka ye de toaso e de amount na wo kyeremu ese Ghana adehye mako aduanan miensa da biara da wo mo hwere wonom enkwa esan eye TB yade no enti areho eti won senka ye nyina no eye the Daily Dispatch e di mu amanebo enso e di aba owie ye no ana wode eye aban jas hema mfonyi di aba mekire chief of staff maami frema osei opare na sam a woka enyina ne se asante mantem aye krado se wonum sanso behwe aboa epia woson no enso ade akọ eye abankasiem na watoa ne mapa no so ma bibia akotototi nti asante mantem mu de woche so ma ye krado se aba no wonbetu no boom ade ama MPP amama break 8 no said ye da ne da nyina no so no omoye no no ti ehun sankai da bokrata yi ade aba owie ye no ana wo kire sai Senegal abranti omakoto abade amani asisi oba be ye mma mpagin no oso wo yire no mu mienu nti sa abranti ene ne yire no mu hu sankai nyina no wode aba yire mienu eno kan de owie ye wa menu eho asam na so wa eja oso kwakata fe toso mienu a ento aso di nyina wode agu ho nti ubetima akwa kenkan na owie ye no ana wo kire mu se teachers for so nso mate atua na atuate o mate ni nyina no omo kire se aban enema bu ono ma wo so ye ma wo mo condition of service bi ka ho na de ba kwa ati o musuru mu kura ne se wɔn nsɛm wɔn ni fifire no na aban so tete wɔn metete mo mema mo laptop why me di tua mo laptop ne ka ana wɔn si wɔn ate ɛne kura fiti ase na wɔn nte ase eduru baabi na wɔn se nya hwee agya de adeɛ wɔ no ɛne odie ɛna de adeɛ wɔ nso ya wɔta de bonkum gye ɛne wɔ kyerɛ mu sɛ aban tete wɔn afei laptop na ɛma sika nso egusu ne yɛ tete eti ano saa de deɛ wɔn te wɔn nte ase yɛ na enu na amasisi am no kase the Daily Dispatch edin kuntabu di aba akyerɛkyerɛfo dodo a enam no kase omonsa aka wonomo eye abafo nyansapɔ no fidie no omonsa aka omo de na wo kyerɛ sɛ wo hwɛ akyerɛkyerɛfo dodo a wosenka wo de laptop ne ma wo ma wo mo nyina dodo eye 280,000 na abayetimi abɔ moden ede eye emuma akoma 252,472 no crowd ko ha mu edichemu na ebeye onyechemu no aduo krono ene achiripo baako 90.1%
wɔde ama wɔ mo sɛ abaya yɛ adeɛ oh ayɛ bi kaga kra bi aka sɛ 9.99 sɛ sɛn ɛwɔ ntimu ntwɛn ɔsɛ ɛbɛba why ɛbɛba ntimu nya ntɔbɔ aseɛ te ɛwɔ nsɛnka de ɔbɔkrata yi ɛde aba the daily dispatch ama ne bɔ a ɔde ɛnam ɛnɛ da yi ɛno no deɛ mede toa so ɛyɛ the new crusading guide de ɔbɔkrata na Dr. Bawumia ne metu asɛm yi ɛne ɛsɛ course a ɛkɔ so nkɔfɔ NMTN fo mu tie masum Vodafone mu tie masum yɛsɛ plans ne ɛpa nkrɔfo fa wɔ saa running mate we ho no ɛnyɛ course ketwa nyɛ course ketwa o ɛho na bɛhu course ne mu ankase ne mu ketwa amfukyiniye ebi de bi achi ebi on ma yɛ frɛ na aba sɛ papa wi asema kan de ma mfa so na ba kwa bebo ma so we na afrɛ ma me forget ne de no kra nti ɛnya asɛm ketwa kra enti wo a Dr. Bawumia running mate na acha ma no ɔmo mfa na ho gu nso eja dem ano ɔden papaapa na yɛse ekukom nnuama mo yɛ de wɔn de enkani pompe so be running mate na ɔpartner Dr. Bawumia ɛyɛ na atoshi common fund administrator on person be ye Dr. Bawumia ne running mate ne partner na nkone ne bo ehun foni ye de mame foni aba onso oso wakama ti kobe wa sene boss kakra nje ne om na manka be fe pa the new crusading guide the bokrata no na ebo sama ne get fan for mu betua contractors ka asan ni ti ewanum se alantrema ti promise o de mapoe mantem eno nso ni tu anum se menko we ye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia mampeni abedi ekire ene wakwa bie fire service training school foforo ano wakwa bia no we ye de toso maako miensa wo makwa bie na eho asem eni mfoni Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia oda the new crusading guide de obokrata yi enim ne anopai na yese ama dukua ne campaign billboards nkofo bia kwasese no omakoti tim kra ze kirame yasin awo pede gidin awo pede o manfu hu no oto abamo wo boto amo ya hwaadze enti ama dukua ne campaign billboards kese pa billboard nso ba ko bo enna fom kobuse ayi ne onjeje ne nso ba ko bo enna fom wo makọ wa ni na ewo okai kwe not enti ahunfoni ene billboard ni bia ya wa no the new crusading guide obokrata no e de aba anopai Ebusia for me the obokrata what did said the new publisher osi one won fa bibia nzie no kra na no beka kwesi ni wudam enti hide nothing fear nothing ado hu de nji amesiri na na ado nko boxing hey ti aja Ulman bugingba le chega. The man so the to say yes. Obia hu sisi no so kama. Man wo fe for me ensa. Omo uzi omo so odin. Obia so so mo fe. Obia hu sisi no so kama. We mfonyi odi aba na. Aka obi hu sisi no so a different from ho fe. Sa. Hu sisi no so na yesen. Ni padua pani gina so say yes. Bema bon say bema ni oba bon say yes oba ni. Na so mo mu gina wo. Ene wo awon fe. Obi on ma sabi nanim enye fefefe nanso unse yes nipa na gina ho yi si we me so omho ofe na omho so gina omho so and two things ana ba ko de na kura ba ko de mu nse nya no kura de na nri nya no kura si omho gina so no so yes omho nya omho so there is a picture na etwa mu nya oni entwa o na to shina so no ye babunu kakra wo nto na gina no so on na gina so akra sa oh okay na yema miminu powered by kusiu they okay you say yema miminu ndio munyi ne kwani mu sa jo munyi omu so omunyi ne kwani mu omunyi ne kwani mu enti eja si adua nyina anim se obenfo na genopoku agimade ono ane wo bo eye owura John Dramani Mahama Chidom na sisi anaka owura Dr. Bawumia ana ja okaka nani a obi anim se ba ebema na ode ne ba ade no ya atene agenda kese na hyase a enya asem ketua sanse wanhwa na wakofo oba nti se koba so wakofo oba ene ema hoofefo mienu ena aja Ghana fo bi ne mo ka se ofam ba kwa nke beboa nti eye pempen yi abanja asehema ne mfoji da ha ma me frima osei opare ena afen so no ma me Irene na
toshiwa hu na toshie okay ono so mfo nyini da ha nti eja nya asem ketwa obusa asem o say who will be Ghana's first female VP ho asem anu odin na owie ye no ana wo kire mu say sisi ano ukopie mu aka so a ene nka bupuri mantamu a ade asi wo honom ne say we ya be ma na ne na mo no ma na si ana mo afa sa nto wa ade so wani mra ho so na hwew eko o chese mema no monya careful sanse wan hwe be jutu si we no mo se ndi otimika mema na de otimika mema no mema no di yesi si ayira ngofo bi atia simu a wode ne ho ka wa so chia nso so abetia ne hwen wanim na so na be ma ne ni ho na ko tika so a mo nya mo hweye pa ti won sem no the Ghanaian publisher some of the baye ebi eno no the mede to so no pe ama wo the bokrata na poso GT Ghanaian Times the bokrata no de so afo hwe adansie ne nnwuma so Works and Housing Minister Odumnyafo kojo pon komofonsa yirebi abeto ampeso asumira shebudeni ye twanifoni atoanum si a wahye na reflector asemo panyini kan se oman mu abanti oman sika taxpayers money ebribi atwam se nka wom de isi omode ye saglame housing project enso akan wrem wo sisi dan si on mo fefefe akase be wie be tinse firi hu na emfaso aba sika no so no akan wrem se NDC na start sa project no na ade yi aban suba ye ono so ahwa ontumi nya wo hwe ehun sem sore pa ena so afo hwa danse ni nyuma so kire se sa saglam housing project no on be partner private institutions no mo ne o maye baako said bi on betumi awie sa project no na eso abanfa so nti anamontuo ni nsusuya a onumnyafo kojo ponkroma wonmo afa eno no get fan asem na say unity dia yi unity no ya oboso dada Ghanaian Times anopai na mede the Daily Searchlight the obokata no esomo o say in service to God and country na eja sa MPP tableta abai ehwanim so de ma disuafo no wo chese ho nsenkaye asori a chese nya asem ketwa enti nhwemu ebekoso enti o se sanse contract omko san ye no o se awia mom ase ye de ko hye esum enti ho nsenkaye de oboka ta di aba owie ye nso ana o chem se eye abai kracha ono ana ewo hohoi abatu mpesu aso anase mansini mu sam na o kasai o chese na nadan kwa kufado akora waka ne ho wagini di brefre ni nsem ti ho so nsem odi aba ana eye ahwe om na hwe kwa so kusakusa dwumadie esuo National Road Safety Authority for so kache asenkafo se omunya America tenten na wonum tu okwan so no na sede be ya bebo nipa nso enkwa eho eban ti ho nsem so ewa ha sa so ana wo kyerem se National Defense University so ade ba ko a eba beboa pa ama nneoma so akonkan ya hye eye bambon so mu ekena ti ho nsem ka eye da boka tai ede aba ori adam botwe ka kire Ghana fo nyina se Dr. Alhaji Mamudu Bami otu Frank Adiama MPP amanyoku no obia enhye no obia ma ne pressure bia se onfa ranimeti emra dabi papa no mama ne bere so no a wonya emre na eja won hwe nuoma mu onyi nipa ogiri ese obetimi enso aboa no cho se ho senka yeguso a ekoso the Daily Searchlight amane ba odinam eno no Daily Analyst the worker tamunsem na mede to aso so afo hwe Ghana esikazam tutuye so Dr. Amin nimfoni danum se na asema panyini kanina ne se 3 billion IMF bailout $3 billion US dollars ye pe no nyame odum wom gusu di hu dwuma pa na akakra na baabi omode omani asusu so mpeso muduru no akaka na wo maduru ho no mo na LGBTQ+ bill ho asema Speaker of Parliament nso di na no akotumbi chese mampeni peso mafia omode no mo so be mafia no ena ohimpo bi owo wala emabunu no youth chief na se
mmerante hene enso defended by the Speaker of Parliament say the oye na no nko so no to no so defending den daily analyst the bokrata no na ebo saman yi na ya say National Health Insurance Authority womo so akwakotua 180 million Ghana cedis womo de ama health care providers and one asem nimfoni eda no mu say funny face and ya say onkonko twere apose for kukum na form akomaku dunan ewo say wakwakotwi ka basa twi ka basa da agogo dide wi a oduna no dwudwuru fam twi ka basa ko twia fa nkrofo so nti okọ remand and one asem nimfoni eda no mu say na beti amama so dey bo life wanya no fo papa dem di wie ye Senegal grasa adwan boso ye say okay ye say Senegal for mampani a o ya be mampani aba no mu nyansi supan enkonfemen na emum se the results ne keka kono ena wo mo che se odinkunim panti se odinkunim a enya wanwa na no na wo mo che se 44-year-old faye se onya be mampani na se ebibrem ono ni the youngest president a omanfo ato no so about the youngest president ewa bibrem a ebinsi da 44 years ade fepa tinimfoni nso da no mu sei wo onim no ope daily analyst criteria obenya nanim ahwe. Okay, I see 180 million Ghana cedis NHIS for NHIA add this best diama healthcare providers, especially private hospitals. No, the NTI may cancer asem way. No, me person be some mu nyina question say, minimum some hospital mu could be there, but say oko hospital yeah, how many hours now spend it wo ho no mo? O spend it hours do do sen wo ho. Obi say oko hospital 7 a.m. or be 3 p.m. Kwan ya fa so ayi treat yam patients Ghana ha very poor, so situation in your emergency crowd ya kisa wote wa doctor timi pie di mu gya ho unse no ebunkofo bebrebe mamu nko hospital crowd how dream ade ya men say otuba bia no timi hospital na me ya pa obakotna osa na yare crowd say na nipa ba kokoshe consulting room a so be piaba unhu so mo ye den o a very worrying situation. Oh, no crepa. Obeko hospital anopa. It me kwa how? Me kwa time a mini hweye. Na me ko. Cause eduma time pa. Yes I didn't hear me but o ko no. Won be do time na boso. Na ne Kenya government hospitals no nko a. Private hospitals yes. Private hospitals ni na omo ye bi. No na ye den suban no. Yeah, asem. Because we say on crofoni bi wo ho no mo a. Just check up near Swamra. It is almost any power way check up kekeno, obedi like swan and coda. A boom crofwa bum on Yaracrack hospital. Sani man, your man, why I kekano. A baby boo a bum. A bit me so about say be a doctors for no more because a be a baby to say or that government hospital in Abia. Doctor Niba Kwanami no. Why imagine? And I make her say, your cases need be a honor and what's watch it. Obu on my doctor ka chen so mra check up keke obu on mo a ne de no ye mere wayi ni ba bi na etutu no e no person doctor no kra de ne nsa fa ho keke obu ogwampo abadada ne ya kire nse desi on sa mra me check up en na me kan is what I say edi uma sa situations bi say asma ko fa be no kra pa awu be di lie so sa ebu me si ebu nkofo bebrabe mo ko etimi asi form etimi so asi form akobisa nkofo say omko hospital a eya how many hours no spend wo ho e se omunkunan kra mo ko hospital okay because a serious issue a serious issue ya kra say wo protocol yi won ma adwuma fo no susa and I make us say adwuma fo de yenim generally no ba Ghana ha no mo a problem wo ho o hwe doctor to patient ratio na a very wide pa yenim but the American say ye will go on oko hospital why what's your money check but say ena obo nipa nwa adwuma de opa mo bi so mra sisi ye na ene wo say ye nse bi to because obi ba sisi na o ma no ko wura obi na check up say ne ya to say the si twa wada pa no the bill
hospital for na was omo yomo nhihye say wo ba for check up no mun segregate wo mo e bia mo de nie so I say wa ba hada but check up na wo ba te wonu kan so be fry ya ye of fry be hwe ya e ba no a ye nyina ene obi a ne yare ye bibi hu nhye dan hunu ne ete no asan kokofa kra san de aka wo de ho yes and aside that kra no omo pam customers omo adwuma no kofom but of course because I'm ba ho no na better ma be cha me ma bi em procura no ayesi ekura yi a omo hunu wa ya no person sometimes you go to me ko ho no mo akwa say ni hwen better sa enti ya ba anes fo bebre nso tifie omo nya adwuma nye ye posti omo calculation fu be kra ni posti ona anes fo wo hospitals ni sua adwuma fo ni sua but your graduate bebre wo makọ akọji nimdie na wie ayom service awie om tifi clearance form no say e be clear mo akoye bi no so do konso bia onya scan tua oka enso ba be boni but a worrying situation e was some here no ye hu bibi because me ba hospital abe check up keke na me ba be di don hwe be 9 num e wo ho no mo a na just say ada no nyina ma spend me day no wo ho me dan didi nti say ye ka kire nkrofo so wo mu akọ check up kra no a en show wo nkran ebibu wo ngaba mu because obekọ yi obekọ spend ni time na wo kọtina OPD a on sorry no OPD obekọ na nipa be 50 guo na tables aye kon 3 just imagine en kwa na hospital kese no OPD nipa be 50 be 60 70 no mo te wono na tables 3 4 no more service any power e ka say e imagine en content nipa 3 table ba ko suko ba ku bia nso kwa one chakra na nya be 10 minutes ana 5 minutes ba ku bia kwa one chakra no ko su be gina skills so ye be check on sa ye be o say ye be ye be yo mo tuom na thermometer ye wo nurse doctors nso so a e bi awie wo mo housemanship ne na asefo nyina da so city fie enye private hospitals yi na be mu a ena nke ewu enti omo mbie hospitals no ma ya de pa o ma ya de pa omo mbie ne mo enti ya besere na sa de ne de ayi Ministry of Health omo fanka wo mo enhihye ye ho se wo ko hospital no a omo ne we krampo kra wo se hospital management no ankasa kra na omo develop sa strategy e kan ho se ndomu sa problem wa badada dia o de ne check up e wo se wo ko frɛ nipa no ko di line mu dabi obo no mo afi na ne yare no boba yes omo mo manko mo ya de ye ni kese de ne ketewa o dia ye kan ya mi sa adwen wo nhye dante ase ya wo kan mate abada yi obi abra check up dia se menya sure se ya se bra check up adwen o mutumi ye san ke beboa enu no kan dia mo omo de o welcome security me o be den me ba check up wa ba dada o enye security no kram kokra no OPD ho no ano e wo so mo no mo ye sa arrangement no me pa cho wa ba aha no mo a wo ba check up no bra ha na say we fo no bra ha akwaso kwa passport na ye mpe nurses fo no nurse we na ehwe we mo we na ehwe we mo mu wi amo mo fa ha so that say but ye de obi ono no ase ni malaria e ba obre ni sa na mani afini e be hwe yade na obi ono ba check up keke abeche okwa passport ese wa wo de awu a wo be renew transit wow wo de ajira wo peso ye for transit wa afina wo be ye won so tena ha mo ni entitama we be di no ente bu ma wo be content but wo problem ade koye no so ati ase enye we ni ahwe we ansa na akọ because ana make say check up ni say uwu nyame adom wa ba ma bibi e ko form so ati ase but ni ono na afi na new case afi na aba no I will see you pay attention to new case because we born man yare na a mild oba on show any signs of emergency but what it ho no mo o chia no to anu okọ no okọ yes ena we grandpa ni ken gwa say mo obika e wo so mo si ye nko hospital mo nya de be ma hospital kona ya akono na atwe nkrofo ebema nipa no hwenya no cross me ko hospital yenya system ne san o say yakono ba ye system idea o yare a kura na o nti nkofo bebre ya sin o kotwa duma me nko hospital enye ze sika na nipa ni na bibisa ho mi be ko chesa na ni ha mo na ni ha ye be sre na hospitals na especially private ones no I believe say because of say management no
bureaucracy bi anhye dan nim nti no pese mu take decisions a mbetumi an quick nti mo nhyɛ ase private hospitals no nhyɛ ase nye na ada for no nso ntumi ntoatoa so na MYN na baako a mede toa so na fe meja mo kwan mo makoye honorable Alexander Afenyo Markins papa we no obedi MP na che woni me ne waye sisi a so onyi nso woni me ne waye sisi a okone ne mpasua so ho no mo a efutu hospitals me say hospitals churches sorry say ya one man church you Methodist you DNU omo nyina woni me ne waye oto a set of speaker ogusu ye of course Enre no Enre ya sorry 13 okota temo wato set speaker drums there be drums in kan speaker na sa de yemre zen console no omo de no keyboard no dabi domo de dey o se dey it's a mixer we said there mixer I say console yes and auto no set no auto speaker set and his speaker boarding no auto ne set microphone ka ho cordless microphone and sorry ni nyina you know adwuma yo enti ena no asori a sorry makmako 13 and oye enti wo kan sorry a wato speaker any mixer ne friend saying cordless microphones ne sa no man de ama wo mo a about 141 churches. Is it and sorry, Empire Pamano? And then sorry, be breno. Because microphone is out of my man. The word into will be fat on Hosuna or Toma one just why I did. Honorable Alexander Fenyo, Kwame Markins, and Opay Unyame Encounter. I feel we are not TSC Muslims if one so. I'm better than I want to pep bibi ma or more. We are botanicate. Sad ye are more friend yame with me. Yeah. Sarino. Okay. Allah Wakubaro idea. Some of the only can you. I'm not be a simple. Nanya yen. Good time. We cannot suffer because I'm on to US, then never pa. It may do no more for the bed 3,000. We are not saying say or ye we into no so ye MP attention yi. Ko ye bi da bi. On na bi ade. And I say sango fo no mi hu. Obi won mo se de na me ka me se menye no no. Obi won so say na me futu fotu se menye. Nti obi an ne style a ene nkofo no mo ye. O ye no nti wonni sika kra MP. Na won so o ko ye bi tintin kra won so betumi aye no. No so ya wo de nkakra sa eno an ebu ama o man chichiri timi kono. Obi so me boso am som na o se me nkoye wi. Mame na masede ntwa so ewo eha enomo de bo nkrata wo so abusia na atwa guo ne yetwa so maache ene dwumadie no edin sima aduanan enan ena abo apa anopa nonwotwe eho ofremi obuwo ba ofori amanfo enuanom ebeka me ho kwaku enin kusibu aduma dwempa hene kofi mensa omo beka ho ma yedi de bo nkrata ambo so no edi ma wene eye wukriada wohwe wo bre no ase de yedi kan ka kire wo no sima no aduanan nan pepepe na abo apa no pa no wotwe eho wadwen kire ye hwa animu 0533898915 0533898915 o de fa ho de buy back in kan kama edi amawo yedi aseda de be call the ama companies ya wo madaro ma wo mabu simpia me agina so anope yenso yenya sisi a de tena primafo ayi ase aba betena kunya kase mu egusu a yesom wo na Afrakuma Community Hospital ne de wo mo hya ase ne da yi Afrakuma Community Hospital se yen kan che se wumpum dodo wa bra we ya ye ka se say hospital no kwa wo beche ama hospital ne kono kra ya ye bibiri no ani ha no Afrakuma de oba ne ho no mo ampa che ente sa kwakpapa movement ne yakoye ni mu ntentempa OPD ho wonche lab test okoya wonche theater ho wonche labor ward ho de eno ne gina wa so ye ka chem na utirim ye wo dede a ene ebenya ho abotre kopem bra wo be wo de ne si ye gina mu asi ye gina mu ye hwe na eto de den ateatea kakra because ye ma wungu enkuma kwala ne nso sanso ne all children's ward ho no mo ye behwe ama ho ato kama na ye ka etwo eyie dia usan Afrakuma Community Hospital ho an yaka nyina ye konkwachiri konko awiewuo ena wo kwakoto dia besom ade hye me pacho yenko ho na omuntumi mo ayen 0597
00593 0597005963 ɛyɛ number a yɛbɛfrɛ no agye yɛn so ama saman ɛyɛ Olympic Stadium hɔnom no a ɛna wobɛhunu Afrakoma Community Hospital yɛbɛkɔ ahoma no so na yɛakɔdi nkɔmmɔ sisi a hwan na yɛne ne kɔdi nkɔmmɔ yi yɛne owura Gapson Kofi Raphael, General Secretary, National Council of Parent Teachers Association. Yɛne kɔtwe nkɔmmɔ ɛgya Gapson ɔtemi nka apombɔkɔ deɛ Ahenkan FM so ni Pacho mechiamo tifo na miado ade panche nsemi boy di danyame sa ɛno nti wokɔ Kumasi wo brɔno bi afrɛ ne danyame na ebi se afrɛ ne danyaban dan yate daman okay anɔpɛ deɛ ba mo nkyɛn ɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ kakra yɛnya ne teɛ sɛ mo raise concerns ɛde afa teacher unions wɔn strike ɛna afei acute shortage of foodstuffs ɛno nso ɛkɔ senior high schools ahodoɔ bebree no mu saa nso yɛnya ne teɛ sɛ wowɔ meeting bi nti ɛne yɛnyɛ ne quick yɛ na yɛnkɔ yɛn anim edi kan dɔm ase na mafa saa kwan bi de kyɛ mu obi ɛde ama Ahenkan informative titro awofo a yɛmba ɛkɔ school a normal ɛkɔ so nti sɛ yi nkɔda nyinaa kafi a sɛde ɛsasa daten ne how kɛseɛ ɛwɔ yɛ so ɛmi sɛ yɛ release press statement ɛno a na press statement sɛ ɔbɔ no tɔfa a ɛmu nsɛnsɛm ara na wɔka no yɛdi kan ɛmu sɛ biribiara akyerɛkyerɛfoɔ ne aban bɛnya asɛm yɛ awofoɔ ɛne yɛmba na yɛ ho ka because sorry a mbe akora na so obeko school no wa ma akora nkɔ school aban se sɛde wobum akora no so kɔ school na ɛso nya nso bi etuma akɔ die pa na yɛ so ebi de aba bɛboa de aban yɛ na akora no da akyɛ ayɛ ka bɛhwɛ sɛ week ni ayiafo no to so kɔkɔ sɛ ɔmo nkɔ school bi nti na ɔmo nkɔ school ɔmo so ɔmo na aban ɛwɔ nsɛm bɛ bi aban no si nkɔ nyina na ɔmo nyi fi wɔ ne sa akyɛ na ɔmo hyɛ no ɔmo nyɛ fi a ɔmo akɔ nkenam yɛ dɛ bi that hazard academic changes in academic calendar. I'm so much to say from semester and over the course 10 from 10 to semester. Now semester here for a course 1 month to see you look at the phone you may complain because council. Over course to first year after 1 month 2 weeks no that 6 weeks no or my best year I'm come back to school in May. So my best you know they say yeah for 9 years also every time a page class of teacher for from church and crown of you. When you now go school at the same time, at the same time, I said, they were the same lane, obese, equity, and cost. There is one issue for a reason. About a time, at the channel, who see affected normal money. And they say, they say, I didn't cost a yacht for yes, a kind. And now, almost answer raising issues, but said the conditions of service. Said the open to me when you to my brother said the conditions of service are expired. Now, I renew yet. There's only time to be able to do no wire engagement. And now, our folk who I can, I check for no so count. And I just say for no additional, only our for now, almost okay, cool. If it be how one night, young can once a month. The friend said, you know, my dinner, be at how for the piano. Once to transform a career, I check for the yet any number. Indeed, I don't know, send you a higher. If you see embargo on some teachers and the laptops in summer. Since January 2021 to December 2020, I started buying 18 supply. I was 2024 more, over 3 years running. Laptops may be a coin. Until now, I did this selective justice in my phone. I will follow a church for no complaints or my buying a contractor or money. I buy a share. I buy on over fund a can move 70%, no more for 30%. On my side of the bracket, no my. I can't buy the supply, the best supply laptops. And that's why I call that the piano or Mokawasama, not in Kofi Aga. Inti, and no, which now so can't say, oh, a Moko strike. And maybe I know too much. Yes, so much of them. I buy a you're not buying in Nano, that is, in a go near the team, in that. That's it, the way I can say. He said, when I buy a car with Sinkunya, as I don't know, yes, so almost said, they should go with utmost good faith. There's a more beer and yard and bonny and Bob Bonny to say, Yakwa and Yetia, Yampene. So beer far from a part and cotton. And no, so the little marker said, yes, I say with some from a property as I say, because no, it's
teacher union for leaders now or this strike cannot come about the two Ghana to be a cotton fee. Or more be must have a castle. No man now, what they call it, a movie and how can see Abaya make it concrete and big. One condition of service no, by end of April. Or more the draft document. And next month, so no, or more market seminar buying the start so no, and also want to umbesha akafi ho. And haphazard academic calendar ne other issues no so no, umbesha aide akafi. Now major issues now say at that one near bonfire say, or more call meeting 2 o'clock. On the 3 months, in there, you think you're doing good to get up on fire, and then you say, and that's one more quite. Be very, very positive. Other side issues almost allowances go almost sharing at the phone. The question I mean, you need to take your phone. That is, you move free Ghana educational system, and you move free Ghana, Ubuntu, and some free more. That is the Ghana, no, any future. The thing I did to take your phone, I may never catch for. And the journalism, you need to account to the okay. Hey, Casa make us say, I said, a tourist man, no credit, I'm a at Chafo. I know you are some of your best. Said it's me ever a binomono, the ever Chafo, so said it, almost to sell market share. They just rewarded in heaven. Okay. All right. I've always been that nobody can be more candid than the book. Come ready, actually, room, sorry, and I am money. I find him in there. It is a man who was school no more complaints. A Ghana affairs no immunity under the free SHS program. Free 2017 to 2018. Ghana see major issues about food shortage. But free 2021, 2022, 2023. Your PTA meetings are. Now, head, name pay for about the patch. So, wait here. They are kind of them, the person and co over carbon. They're for my job. You can't send them quickly. It's a bit much right here. In tobacco, various PTA was a platform, and the various PTA meetings. The way we need to know that our phone has special contributions to issues in the schools and other related challenges. Almost sports. This is a PTA for supporting us. When the PTA can have a best Akuba, a person Arabia, and also high. And the Akase, the IMF and Casano, or more report, up the DPP, up the DPP, and said free citizens will use you. By year 2 in the IMF documents, I have 5 years. The best rest and your free citizens quite a way to FQ, basic schools, you know, said the area of I know it. School feeding programs are all basic schools in selected districts. Or now, continue one at a man. The best rest, yes, the person are buying all stakeholders posting Kuya. Now, by any the way, near your discussion, near agree say, I dear where you ever say, I buy, make my A, B, C, and D. Now, our force will be belongs with Masuma because education is a partnership. And the Nipa are concerned in Katanga, and nothing as a moon so musum, and a dear than in Tama, a dear figure, in Okay, yati yabeda se pa na questions ni di bi ho ba se de o kasa o meeting mu ne yabehwe ne agya na after say teacher fo nka bo mu ku no ne aban mpanimfo akohia wi outcome no yabesan aba ne adi mu nkomo no pe yeda ase eda ma se bebe na ma sa da o mu nyina ase so no ana nkomo mu kodi ye ya anti de bia ye bo pa se sa su wie no aban na teacher fo no e ma no nko no sa na credit ne yan fa ma o mu nyina o mu participate no na nhire wo mu no yan fa ma Ghana no. Okay. Yes, yeah, that's Papa. Paura Gapson Kofi Raphael, a General Secretary at the National Council of Parent Teacher Associations. And the Coach and Comono. Yabat was not fair, the Akadia twas so ewaha at the amount Yesumo Herbal Center, the Kumi Herbal Tea, at the Abakumi Herbal Tea, no. A product, me pacho, a boy and papa. A bit boost to immune system, no. I'm when ya hoden mapa na afage media hodo bi a wodie no so atimi aye ne yiye me pa cha onsa ka bia eye tea bag o de ba ko beto enso hiem sima edu ekodunum entem no na wadaroma wanom make sure say won fa sichiren emfra sanso na milk nso mfa enka ho
wa wafa ye funu wa wo ma obanufo abofra wo below 10 years nya de obefa bi ye mpotem ha no mo ye papa Food and Drugs Authority adiatum eninti baby bia ye ton aduru wo ha always so ko ho nsabe kan bi War Green Pharmacy, Masari Pharmacy, Chumesi Drugstore, Amwafo Pharmacy, or Chiniba Drugstore, Kennedy Drugstore, Bosome Pharmacy, ewo Swedru, Sanso na wo fire o enso ewo achiase. Yebe frɛ Dr. Paul Kumiminta 0248 716402 0248 716402 0503785656 0503785656 yemfrɛ na doc enye enso kama pa. Bright Senior High Technical School se fa obani bra ho no mu enwumesua ene eguso e ka ho asem no enra say meeting koso aya big teacher unions e wo Ghana ha NAT NAGRAT and CCT one GH fui wam kokohia mu ene yasan ka kyerem say at 2 p.m. Sambra no National Labour Commission and aban especially the Ministry of Education in Shia na fe ada we na kan nyina mo hwe NC ano ye bekwa homa ne so na ye ne owura Frank Jechi akotwetwe ho enkomo no eye kasamafo Edema Coalition of Concerned Teachers Association. Eja Frank Oti and Kan FM Cinema Chain. Na Bibia Boko de. Yede radia se enra mom yenya ntie se aban na especially National Labour Commission atun sade afremu a mo kwa kwakuhia kohwe baby a mode ensem no de dua gubre de beguo wadaro ma mo ko ye den ne kosiye na den biem no ho no mo e wo se yete Yebechia atiefo na yechia atichafo a itie amapai sanatie National Labour Commission no etonsa efrey say yebra because obi akosama yen ntino yebra na yemitie tie ko na ye no ferages by Ministry of Employment by Director General himself was there. Education Minister Mr. Odichum was present, and other stakeholders. We have some more meeting as in by. The some control Labour Commission in the he declared a strike. And see the dojo, and not to say they are there a thousand ye he declared strike. Nti shall say ye hwe kwan be fa so bit na resolve issues no na yetimi akọ akwatra de ensam ni temi no a fam bi a secretary bi anim animanim ya no de yetimi resolve no ba ye kan laptop masem ye kan scheme of service masem teacher for ye free salaries no ye kan wasem academic calendar you're changing, by heart, and also you can master. Sign my wing and Labour Commission and my timelines. The ministry responsible na and Minimiano, woman to one amount. Until your deadline and the timelines, I say, yeah, Umutuana my laptops number within a month. Teacher for Aketiana Akemuno, or my freezing or Mulizi Emma within a month. Until I could see by June dear. Na Saniman Botsuna, no, not idea. Maybe until those ones have been dealt with. The other leg, we hear in Cassia. Any conditions of service. And I said, collective bargaining agreement can say I expired since August 2023. And no into me in Signa Papa BI as we speak. We know a shall near binding Catahon said or say review no. Na it be woman and no so say or say a bino a adjustment be
our figures now. For example, your CPD, and no, now you get 1,200 every year, which is 100 cities a month. The when you say 100 cities a month, then you have a boy and can be also. And you pick up and got 3,000 per year. You will rural area teacher for a one classic deprived communities. And only allowance be the control of buying that. Then since I buy we need data be about these deprived communities, you know. Now and yeah, they are all man attention. Yeah, you know this, no. Your cofutum copiska. If I'm conform or more assessment to define a deprived area, yes, organic I am picking I did it in a common education service. And you need those who need data now, it is an apple. Because the allowance of 20%, I'm a for teacher for a team class to it became influence on Aquachadi, it be a Canadian, it didn't mean any internet, it be maybe no health facility and all of that. But if I'm accepting postings to these areas, 20% and also idea or higher can was some. It's not data when it's data number. It's to say no, they review conditional service to say they are no say they can be. Other introductions are not echo into the conditional service in the rent allowance, commuting allowance, the car offer, a friend is saying subsidies, utility subsidies, and assessment allowance. We need near 15% on each of them. OSHA a monetary. I don't know, a binding can into your meetings I call now, and you are to make touchy on these ones. Now, these are the major issues. And you are scheduled meeting it at 2 p.m. Send them in cotton acid. Now, share the items one after the other, one by one. Okay. Very well, very well. I would want to believe that now I'm more agree say mo be ba negotiation table ne hone de mo be call it off strike no ana mujina de mujina. I'm going for baby. Almost say I'm lipping. A boss for the bar and we need your attention. The employee for I know more AD Juman. You know my Juma check a you know, said the almost here. You know, shoot and mobile over the years. I know more. I did Juma. MP, yes, cost of a college strike. Mama, I can't show. One call of the strike. Now, you be here to manage my paper. When I call of the strike, I know. I get so for me to call them back. The I am Libre and the sign. Until say about corporate so. We are going to counter proposal be a buying so labor. And our commitment to be a buying labor. We have nothing to stand on to call off the strike. And in the near catch up by say, on for the beam rapping. They see at 15% of rent allowance, at 15% our transport, 15% assessment. Utility subsidies at 15%. Who are 15 more? Sign our debate on so. Member 0.1, member 5%, member 3%, member 20%. Yes, I pay 3,000 cities for professional development allowance. Oh, member 1,005, member 1,002, member say allowing to me 100. And you see in your phone. You who we are the boy. Am I acting about one time catch a union teacher for themselves? And you might call you. You didn't see a coy. You may hear me answer. And I hear moonlight. And into me and dear answer. Now for the young class and custody. But on far and who
and then Sapan, Emma Mechanic, and call of the strike. Now I met last month. It will be painting. And yeah, they are eating iron. Okay, all right. So say, a little committee there. Yako whom say, there's something good about the bar. And that's why you're striking me. Still, indefinite. You're striking me. And you know, and if we are in somebody and can, you get the meeting, the outcome will determine, say, you go school, and I have what me feel. Okay. And yeah, na ye wo fufu de ye mpepere no mo ho nkwan. Ye betwen na muwia said de bi e bo punu mu a wo bie yen na wanya botra kyerɛkyerɛ ne mu di amayen no wa ye ne sa pepepe di amayen. That's okay. All right. Ora Frank Jechi, a communications director, Coalition of Concerned Teachers Association, and ye na kwatwetwe enkomo enti nhyiamu ekoso nra National Labour Commission, Ghana Education Service, a whole lot. Why can I say as a punch at the assembly, watch it with their train, and then at 2 p.m. the same groupings, sign Ekushia, na Oma bring a finality to issues. Fingers crossed, the ABCB near the and one man bono de Bemao. Maybe I told baby, I do not see better than one Baba Mamenti winning free home, Bright Senior High Technical School. Bright Senior High Technical School. SM can't yourself Albany Brawati, and Umesuan Yugusu can once and women. No, say school sinibi at your tia. Now to see what the other chair cost den. Chra dear a Greek science, business, general arts, general science, home economics, visual arts, technical. We know you know a course at Chimco Crane to me. We are say vast land or Honomoa. Ya jenika sie pa ye si dan no aguso baby am ofra ne bade ade enye problem kra omenya baby adam o masum adwo mo etimi asua de a omo passes no so de ye betumi aka kire wo se rest assured san say experienced examiners and teachers and train ade no a eno no ma ya hotoso se yen record of 100% passes no enviably ade a yensa ebetumi aka. AM Freyen was 0242071185, 0242071185, 0277147727, 0277147727. Bright Senior High School, or say building dreams shaping the future. Wadaroma, yebesrena ya danyen ho edi asedama ya boa for ye ba. Enkomoni ye twaso. Mi bo. Convention. King of Grace Chapel, Akima Ghana presents 5 days Easter Convention 2024. Ewo Akimanso Adifia Samse. Now what you not see mu can say. For where kwa Neja Barnabas Maye. Ewo Luke 23 verse 18b. Program we be kwaso. Akimanso Lolly Park. Wow. Yabesha say Wednesday 27th March. Kosi Sunday 31st March 2024. Yabaya anopasum and yanumresum. Wednesday nanumre. Yabasha say 6:30. Na yapon 9:30 in the night. Sarasuna anopasum no. Friday to Saturday. Aye 8 a.m. to 12 noon. Anumrebia program nebe koso. Na kasafwa ombe kasa ewo jumadi na se. Eda Emmanuel Champo. Eda Kofi Amwako. Reverend Emmanuel Asante. Reverend Richard Daku. Reverend Kwakun Kroma Africas, Reverend Kwame Ofuli, Reverend Maketeji, Nana Apia Asante, Director Vision Vocational Institute, special guest, Reverend Jonathan Fosu, Kofolidia, Prophetess Mary in Cancer, and a host, Apostle Frank Kwasi in Cancer, Onona ye founder and leader, Bra, Nabel She Yesu Christo, Owusodi Tumia, Ewonimu, Adumre, Abel Shayenso. When we send your police in your draw, Imbu
Saba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense back. Ahuaden immune system o Yankopon. Edia Reni Pedrian Musa Moya Hubano. And Nasa Wunum Imbu Saba Mesa. A peja immune system nabribia. Ya Yarientimu. Sasa die. Amafo do noa Nedi Imbu Saba Mesa. Drono Hua dance yes. And Yarwa who nipa enyina etimi baneso. And Yarwa Kasian Kaya Wutini D and Honka. Now Yamwa Shuin no. Ebo ye ho ban every home. And na woman pa omu Yarwane dada. No monum doctor enro no. Enum Imbu Saba Mesa noa. And mo ahuaden pinti. Ya womun pose yare esomo ho Imbu Saba Mesa ewo kanshi eni o maimu babia yeto enro etufo mfre 0246 208496 Imbu Saba Mesa police ni no edro no My Lord who began it. Asasira Bemani Ucha Fami Humana Yido Pipiasia Pedu Chechai Onyemreda Semen Saluto Salute Simpio dia the powerful friend Ebejamanso Gasem Super Plus a latest Oswabro and Sronsios Ravia Udia Payara Mankusisas Cement from Pipiasia Pedu a waterproof no waterproof no this super cool cement bar town in Ponet Masen Contractors and Jehun Genu 42.5 hours super strong cement and also dada iron rods are papa nails are papa size beer marine border is strong at the Pipiasia Pedu our roofing sheets are baswano alusen galvanized aluminium IBR IDT and an accessory a wow pinya binding wire mesh headpan felt pickers shovel no flat run loading or blocks machine 8 blocks bidding solid and hollow 5 inches and 6 inches some supply sand stones quarry dust and in the idea feeling Pipiasia Pedu suna nyema boda fame sanso okasa wotonya madudua ediko jaw odan Pipiasia Pedu Abuabu Road near Akim State Junction Jubilee Hospital side also sanso odan New Market opposite Achim Swedro Road opposite Apening Junction and Achia senso owa ahweni ase friend on 0244 166 937 or 0208 299 115 Pipiasia Pedu Enterprise ana identify secret provider. Abina, yanitam yankoi. I was a copy of drone moon. Minantika cry and my bread. I watch Yagumiso. Minsuminti apo. My hojo. Ma posu to me. Machinka say me ya. Mintinumochi chumi ankasa. Iboye. Ah, na our father Monsone. One chankran yebe you. Yantiapo. Na anyu ye. Mendia J. Na heba for ya waya na heba mixing na fever mixing. Woman dear dufuphobia bejaswa ye frano na Ibo mix. For general well-being, I don't know some yario. Ambassador, between your Jumaden, na Ibomix no, a yema will be on to me, and Nasan Honam Yen, a Tumian to you, one more can cane. What yes, you know, crowd. Na you know, my 2 year yent mini dean sway. And no Namobe here, na herba powder, a best yes, Munipediano, and what did be back, no Driani by a mode, I'm a multi-beardy. Na herbal powder. Not even a boy, and then our pharmacists, herban over the counter shops. Dudua, na herba ventures. For 0244 774 206. FDRG Jedin Crack so yatum. One day, no be 2 days. One day, only one day. No be 3 days. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Great. Simano edu 9 pepepe na aba pa no pa no nkro ho hye ne so ma chen ne dwumadie no edin ofremi obuoba ofori amanfo. Yeda so ate akonwa kase mu a yesom Ghana man odan man kotoku man bosome ebuakwa ena ne akaka ho nyina yesom wo mo dendenden pa enye asem ketwa Evans eji eyo sofo ewo Salvation Army Church eno no ewo wenchi anopai osofo yama good morning eji se bibia beko nana kwachi anafi enso ewo kumase jimedie won fa ni agro erade nkan ho entempa so ye kwa homa ne so na yakotin komo we free ho no mo na afi yasan ba fi ha me da se owura Samson ade Director of Research, Pricing
and Monitoring, Chamber of Petroleum Consumers Ghana. Yetare ne bon komo ofie ha pa. Opani uti enka, anope so ma chi. Na bibia bokode. No here na monso sir. Nyame adom yenso ye ho ye pa. Na wada ruma o, oti se sector minister. Enya kukudro hwe Ghana fo anim aka kire yen se omo a prepare timetable because omo nkan ya ni dundum. Omo ankasa em publish wo mo de. Ebiem wo mo ye fa timetable bra dum so aba. Wo mo nyina we hye oman evil. Mo amo sa sector ho mo te sa asemi se free sector minister enum atọ from no. Mo so mo zan. Ma mentia ochefa no pe na asem we ni kan ye kama na o hwe asem o kan ye ama no akasa the energy ministry ni ba the ka so your kan no ya antiase na nyesa no pa tete asem no kan no I think say entwa yi na omo timetable no as a minister o eso hu say sa the energy sector no broad na ebia na adwen ko ho ana say ebia na we fi say PURC so omoye aban institution na edipo dan no aban na appointing no ahye ECG for say omofa timetable embra enti enye Ghana for bi enye ankanko bi eye idumako a omo no hwe ECG for so say omoduma emudi no enye prepare yo no na almost 60% of committee no makogina emra no court na omasanhye omo no PURC almost akole for timetable na the entire Ghana for call for timetable no say say nkania na edundum okọ via control room horma guys na omudundum nkania wo honom no ye ma timetable bia chi omo ankasa na ye obi omo on small timetable bia so omo pre na say nkania no koso na demanda si omo nyamo na so mudundum ba bi no omo ade omo pre dundum ba bi ise kwa da ban say mi dun nkania be 5-6 hours ya so ya no so mo refi so mudum no ma sa dun bi enti se timetable no wo hono ma ebitima boa ma obi abenya se edu obi ade 6 hours a obi do obi ade 6 hours in the week no obi enya bia be 8 hours later obi abenya within the week no na ama prepare yo etimi aba ye tosu mi no so ye say o hwe before ebia me saka kokro me hairdresser me baba bia me printing press me say me ko type no ma photocopy na say me ni lighter na me body ensan faka nkodukum emboka ensamba na say me cost of omo ko no masemo mobo omo ise nkanya ne base ya ise cost of be na eda omo so mo mundasi for the past 3-4 months because unim tama ibedu kanya na nyumre na waso generator so nam so udai si edu na nyumre na mba na asai eka okoboy nyina na akọ ese o man so tiga so ma identika umo mu so o bia ni meidie bia mo no ye ndum na nanka Chris omso tuma ba fia bada mo paso akra enti ye hia timetable ni se de betane obi aka se wo hia timetable di politics answer bi say ye hia se yen antanfa no ye betumi e dia plane e bia o me kwa adwuma na se wiki ni beye aduane e dia she fridge no because cook team dey normally carry ye no ye nye de bia me ye so just ye no aduane from the scratch e da o ye de she fridge ma o ko value na or the ebia microwave bia o dia hiti ananse ebia ayi o cook ayi gas bia na otimi dia ye na so ebia this week no ebia kania ni na no ebia ebedum no awia dia eneni ye ma me industry da me ba na pe bia bedi say ebia enyuma ni ebedum na me kanish na me se mu wie dia awia me hu se me nkombra no na aduane se nti ye hia na etimi ebia atotuo no ma yie nti for minister no ebe kasa akere Ghana for a na ye toba ye party aban mu na omanpanyi enkansa akere Ghana for na se minister no obeka bibise ya na ya de se entwa yi na ye head minister bia kono akasa beba abantin abepa Ghana for chaka to se o ebia asem no kana na enya sa net na ya antena se ye kita asem we bia Ghana for be na ebu ofu ho a ba sa wo hwe mentwa wa no ba sa wo hwe letter na say release a ono angasa na ministry no so e de aba I don't know say damage control say whatever almost so de aba no a
baby anyone more must state in say a minister your kind one can ye inti yam fan channel. But in any case, you know, and near my one kasa wabubudi I ye challenger Ghana for you a face near be catch them penny for so and penny for where say a ye doom see say a den more my timetable a big guiding na associate me a plan ya braba. We know is it too much to ask for? Not too much to ask for, and Ghana has no, and you may be the political aspect and the technical aspect of her. And you shouldn't forget you say your election year. Also in 2016, doing so be the major campaign message to me Boma Bambi so. And now can't so who know the under your watch the BC because all Bob the TTB na this year the BBC and answer timetable maybe a buyer a year campaign not timetable be said by you should also look at many politicians there but not just say the politics out of it no so honor. And are two easy for so they are not happy matters. More the cat there so 630 a year transformers and I say yes and idea you say I did the yes not get it better. But this time I'm wishing quite I get even worse than not a piano. And Mark Ghana for who's initially used to first number can I get so. Maybe a moose is an entry, you know. If they can afford said, the echo idea, I agree to Muna and into the Pamuk and Ode, Yatan said, a thing Kanyan and Dundum, a Dum Sonia, one to them, a time to near Fan Planet Yabrabo. Across will be our Nima number. It is a Ghana proper chess or Momu. If you see, I used to focus on Moya and Kanema, I get a better. I don't think that will be able to for timetable. And you always know. Actions when you know and a Ghana for Akasa Apple after we do. It is a use the 40 me about modern say a year already a year doing so a small challenge be the and who said improvement in bad they are and they will not ask for. But I said across the country there be SVB and they say quite there quite there and not quite from and ya woki kan na poti ya ni bebre so pa because always she evolve for mine no just she evil is yeah can you say if you for no either so ombepo mo so na Ghana for no so mu ni bi na timetable no mo busa no o majai but also ye bibi na so mu hu a enti na mo busa for timetable no so o ye you no and na o mu improvement nobody will ask for timetable. Okay. Yura, my yenas ni fancy brain tina actually yen samra meto ankomo we so yenim se maso ho no de wuyi adundum ye koso ya bibi foforo bi ani ho ana bibi foforo ho abepese one ye beche ebia man say juada ye be inkudo na first person window for the month of April aba na head me say found when be get them kakra bi there will be some slight increment beba the I think and over endu honum no na the percentage in the band yes menya dia mama. Okay. Irama yenase. Yes madam. Ura Samson Ade, Director of Research, Pricing and Monitoring Chamber of Petroleum Consumers Ghana and yene ko twetwe en komono ya besa be fie ha no na yasre yira na po pe vice president yedi o pe running mate yedi na aburo kuma egu nhirene na se etikuma kwadu a ene enso abribra ya so ba hyi wokure mu pa o minister mpo na kan adwen trends ano no ba be vice president then you be hunu makwa me anom ya mo hwe mo ka say yi o you am nka say yi because baby Genesis here so the crowd and was nka kan sem bi sa o bra say offer nso a nti offer ya no ahwe ni yi bye because akonwa no a wo pedie no ani wo ho say ma ni nyina tie sim o so nya bi o mbedi nti wo kasa na wahwe ni tutu on na tumi aboa ye nyina timetable dia senka mo de man enya bone wona mo se muduma siesie ne ase ate se muduma siesie kura na mo man timetable na mudum no a mo siesie no a yensusu ye hunu se o hai
ɔkyena yɛbɛdum hafoɔ de asiesie adekye yɛbɛdum hafoɔ de asiesie na tumi aboa yɛn sɛ moanyɛ ne saa na sɛ yɛwɔ hɔ a ne yɛdum no wokɔka yɛ sɛ die why are you wishing evil for Ghana? I mean, why na obesore say ono the person wishing evil for Ghana? That is the reality, and we have to face it with our chest out. So that's yeah. Maybe you want to politicize it. Mr. Kill, be a real man from Kunlun Ghana Limited. Kunlun Ghana Limited. And I'll pay Kunlun Ghana Limited in penny for 7 countries say with sexual drive on person mu pejam e de ma me man titiru. What think I hear about from obey increase will libido no. I'm when ya hoden mapa obey improve wo immune system no. I'm when ya hoden wo sisi mu ago. Ukoto dwemu ayemre ni nyina ba be ye free ho. Petre na yo mekobi kwan mu ho no no agya bibia anje se aye bibia wo ho. Ni nyina obeyi de free ho no de ama. Afei obu ho no a okoko gina kwan so odwonso a se ye den no gina ho no mo. Obechima chima. Your how kese mpacho ye betreat sa wo urinary disorder ni nyina prostate level ni be ni nyina de free ho no kama de ama. Hunchun capsules ni edi se adwuma na afei obu ho no mo no otumi bibia bi but abawo ho an den low sperm count X and Y granules ye be ni nyina de free ho arababazin tablet me pacho eno ne ye ma ne dia menstrual disorders ya wo kum or how ne amane a wo kum ni be ye free ho king tablet enso so BP na tete we be ni nyina de free ho de ama ye be call eye LB amoafo nana chumesi o chini ba Kennedy wo Green Pharmacy omo nyina wa ache mo dan ha no mo ye ko Magdakon ono no wo ache ase ho a ye nsa beka bi oni na mu ana kopie mu asin fosun so a ehon so no Francis Mensan na Mama Doris ubenya bi wo mo ho ye be free 0545 906665 0545 906665 and a 0504 906665 Yemfre Kunlun Ghana Limited no monye enso ye kwa ni mu no ye the company na companies aka no so aseda e de bema wo mo apepiase ampedu ka ho bi o kire se dansie ho aka de ogina mu pa Gasam Super Plus Super Cool Super Strong Iron Rolls and Adwa nketwa ne akese Strong Marine Boss ye ba ne nkyɛnse emfa nkru dan so nso a ona ahodo bebre papa ne bo nso efo akande wo ho accessories no ni nyina bi binding wires wire mesh headpan shovel block machines utwa blocks wo ho dika pa e free 4 to 6 inches ubenya ni nyina bi or supply nnuane abo quarry dust nso so saa nso so e no wo cars akese wo ho no mo a woton yema ni wie pe or the gum no de akogya wa untua kapre or dambo abo or ben Akim State Junction nso so e na Jubilee Hospital nchen ho no obehunu no e wo soro ho okon kwantanum new market nso so a ono mu die ne muhwe wo ho Swedru oni apia ni junction die ne muhwe achiase nso owo ahwene ase 0244 166937 0244 166937 0208299115 0208299115 yemfre numbers na pepiase ampedu eja John ampedu enye wo so no mo nkoma no pay ma me mfa nchia enkoma Henry awo no so pepiase ampedu ma me mra fie ha no na fie mra me bonkomo from the Bremu Central Municipal Assembly sani ukua de bia ye no no anopai Jesus Aludina Abulunga Awidiba wow owaha saa so na chairman minimum anim but minimum udin asa abofo no minimum bebre anim ba minimum udin oh samum se minimum hia wa abofo no hia o ma you know them minimum anim ba minimum udin the same thing obi suit me hia o no sinima no manim udin ono no bo na na se nya ono ayemi abrante 10 gram why nyame ahira why why enya me a sa what family enti my say anko twetwe na simpani for madaro mampo mboko de boko unia nyame adom ya ho ye enti wakoye PR radio nje se wona obey introduction me introduction de amaye sa pepe yo me da say omudin no wa haba mpese wo awe okay mate anopa de amaye mfa chaka se ma ahenkan chefo nyina o ma muti ahenkan nyina Omega Information Center wabiatum okay ana Justice Information Center
ɔno nso so abie tu bisa kwan ne me nua deɛ ɔwɔ akotomɔre ase meda wɔn ase anɔpa yi me nua yes from a far end no right ɛyɛ nua anokwa he is in charge of crops okay nti crops nyinaa no ɔna yɛ in charge ana oba anokwa yes okay ke anokwa ana oba me immediate right so a ya friend no me nua panyini Mr. Francis Amezreto yes okay he is in charge of extension extension and livestock okay and there on say is it a month ago the minister for agric LNT phase 2 and month in do month anamba March 12 okay this month yeah until phase 2 of the project no planting for food and jobs phase 2 until and now omo pese omo dey farm now omo chire what the phase 1 how it came how it ended and phase 2 no e dey nkura na wo phase 2 target okay what special is that about and major crops na phase 2 no ebe eteki and say ye be ye ho adwuma nti minua Francis ne omo bebe mbata omo elite because yen no ya je ho paweremfo akirikiri mu tetiefo omo ate nkomo yi amoba be di omo ate ase dada de amoba be yi kura na be boa omo ate ase mo me ankasa me fato me ho so akirikiri mu na so de me minim say yi we deputy agric director sisi no the bio yes e was here boa mo Mr. Man as a deputy yes e was here boa mo man ko nani and say no wan boa mo man na ko nani ma o ye evil and there we are the not only even agric also almost all sectors sometimes it take you you cut across all areas now sometimes what team wo ba bia na on anka so dia fam na ye kura ye ma say be cancer no kura na o don di kind dia fam so enti da se enti me sre ayi ma me fa last one na me hand over ma ayi yesra mo moving body for ni kwadu for ni banche for no ne that fruit sellers no to nkwantanum no the decision still holds yesra mo so fi o de sa nnuane na fi the nearby villages na wo nyina eye market day bia no joada ne yawada no nkwantanum na it is the only place approved now okay say ba approve another place there we are yet to take a decision on that but say no there nkwantanum market okay. And I mean I was very happy say last Monday here twam no me ko ho no ya ma no they complied ama ho no that very day to who say ho nipa ba pa nti eno so eno no me sre and say the decision is coming from me it was a decision that committee share maybe there me ba the information no and I ma tiefo si say and a decision yes yen ana ni nyina na ye pe kro no yie se kro no nyina ye nyina ye kogu faako na ba bi da ho a na ye si dan ana say ya invest wo ba bi a eche say so ye ko utilize area ho nti yesre nya say ya sheda say ye tetim but o man ka say ko ho no ebinim kura tumi gitum say ah no the space is open okay nti yesre ya ti ye da se nti ye ma ayi agric for numrem na omo de they have to get time. All right, you say you're Amezrato, yes. Now, you know the meaning of Amezrato? To woman, the den Yankupon be womb. There you are, much was here. Okay, Mate, Chairman. Yo, yeah, that's any opinion. I no pay the didn't check, say, Emma, your municipal director. Adwuma-Adwuma bi nti wakodi kofodia awo ni entem na asmaye ye che tiefo nyina ene oda man anase oda municipal ya anope ye kasafa PFJ phase 2 ye phase 1 be seen for the past 6 years and phase 1 no e baaye ye de nwama bebre etoto apona no ba bibia wo ye bia no ehia nsesem nti say no your phase 2 aya shasi yeah one of agenda no say ye be ma ye kuafo anase be ma aduane bu o man no okay na ya ma ye kuafo improve seed fertilizer ama aduane atimi ebu nti
your main aim no and say so by because of your challenges kakra. Phase 1 ye sha say no aban ma ekuafo input ni bibia omutua 25%. Ba chire no scanner ntimi ama. Ye wo man and say musabaye. MS asesa no but still no na aban hu say oha kakra oh say ka say o man no sika samumo nkoyi ana ye nyina ye ka ho bi ye kuafo ka ho bi because yes na ye political issue nti afi mu no aban system or the akuna private sector so aba be private sector abem omo na take the front row. Okay. Be surprise bibia ope bia omo ne be di ho djuma yo say bro emu fertilizers bibia almost everything even when here tractor ampa omo na be provide am by the end of the day no course wo ho but eno so no aban afaka no bi sisi eno ye ne mo ka say ye nua mo aye from essential officers across the municipality omo awo further omo take data. Okay. The entire take data and say obi mo ha ye hu say obi mbaji input no ba na omo ni asase no mo de akoya de foforo a whole lot and of course into edrusu na e chese omo tua omo part of the bargain na omo ntimi entua na ya asem nti afiwe no ye trading wow you interested bia ohia bia ya ba surprise ma ya ba hwe afu na won asase no afi phase 2 no ye mainly for the ohia ni asase so wa asase nkwan the only problem. Okay. Bibia ope bia ya ba surprise ma nti mi di be si ha the major ma mini asa John on so di ebia ka ho. Okay. Enti ejajo ma memra wo ho no mo na se na medi kan ye no ye hya ase se mutiri nkwa me fato me ho je ho paremfo a me amechirichiri mu nti atiefu etien ne de bibrenu a ete phase 2 no ase selected grains ne nyoma bi a mo pese mo ye bru emo any legumes ne kan ka ho nti mo ya aware registration no so na cost minimum say that so cost so amawie that so cost so na registration ne tie ne say ye be register wo fie wo adia ehia wo ene wo Ghana card. Okay. Wo Ghana card eno de ehia kese say eno nka ho a on qualify say obetumi a register. Okay. Ye nya Ghana card na ya register na ofie ho no mo so no o GPS address e wo fie ho so ye befa na ya kasa so asaso take another GPS e dey confirm. Okay. Wo wo fie e ho wo de bae no na de bae no na ya yes registration na wie no ye besa so atwa umfuni ya see o picture e dey aka ho na ye register wo fie wie a ye ne wakọ wafum ba bia wo pese abro amo atosode anase emwan kra na pese onye ma ba bia wo pese wo ye afuo no so no akọhwe ya kwakọhwe asase no na ye de GPS asusu wasase no ne kase. Okay. Na ya sanso take another GPS address ewo ehonomo enti sa registration mienu na ya dia ehia kase pa wo this year farmer PLJ2 farmer registration no emu say ya sa registration we no mu na ewie a ansa na enipa dodo a ya register mu na no ye de omo ho details anase wo mu ho sem no akwa aggregator ono de emo aba ebro aba anase fertilizer wohia no ye de akoma no na ye de koma no a na ono so ene input dealer womo ton akuafon ru ene ho akade wo ha no so no aggregator no so de saa enema wohia no e de abra no ono so adane de ama enu ti na ye ka se afi planting for food phase 2 no de ade a ehia wa ne wasase na registration no so ye no smija yi ba ko wom bribia ni so ye hia guarantor obi a obegina wachi
obegyina mu ama enye se ye register wo nkwa no na ye gya wachi di se yenye obi a ono so begyina wachi efse ye se abana se onja wa onso unja no ompia onso unja na egbomu ijabo ye se uja tita ibeja wo hwan pepe efse eka phase 1 no Brave Central hankwa mpo ya boy no ye kamu 5 million Ghana cedis na ye de kwesika dada no mu a 50 billion na ye Brave Central hankwa ye boy na ye hwe baby ti se asane ma so across so Brave South achem so adro na Achase district na Achimasa district for the npo de enka ho se de hofo de ne ade na eka ho na se de swami a ebia me makofom te se match sadaka enuti na aban no ene kuaya asoye ede sa phase 2 san hyehyɛ wonum na aba ebise se yedi ehu ne a aka enwe nyade a edin ema okay enti eja ne pese yete ase ne se now second phase we no first one na ya aban and no di animu on finance ye bibia but second one we no a private person bi na odi animu but a program ne dey aban dia but a private person no na o supervise ono no di nisika e kototo nro ene fertilizer ne aduaba obedua ne ade na ede bro enti ono no onhwe se obefa nisika obey adwuma aboka okay edi obi tie yen na so person ode ne ho hyemu bia Achase nkwa na almost nka omumumra mo office but mo de mo chese mo na mo call mo nine so sa na tie bacho you okay na eno no mo be wie breban registration there as long as the year ends okay yes enkopem staff no be ekọ awie no registration go say nso na frase a eto enti obi opese ode ne ho hyem bia no ohun yen agriculture extension officers ne bi obe register na wo ne importam ene na konafum so akwa register na ho anasa oba ya hwe ye no mana police station opposite ho so ha obetumi aba ba bia owo no agriculture officer akwa ohwe ho no ye be frɛ na ma no ama wa be register na anasa ya kyerɛ na chikwan ama wa kohun na wa register no okay all right mesa ba wo ho no mo ba mesre na mahome so ma mente ayi menwie mu nkomo mfiri ho no motoni yensa metoa so nti madaroma producer ma ayefro ne ye beba so Jesus nyabotre wo ware ya che nti wadaroma ma ayefro ne wo so ne hwan ya wo mo wa kire wo no so ne hwan ya nti o se o kasa Jesus we Jesus we di kasa okay enti yenua be ma ayere ne wo fie ha no mo Bright to Drew sana ne ye frɛ no ba sisi o ye Mr Bright to Drew na no me ni de ya eja na ka bibi Mr. Honorable Mr. Bright Udru. This is one of the latest or for what town? Yes. Papa mo de mu die nyina mo. Esa kan board pada crowd. That's what I say. Enti Bright go fi ha no mo. Mi nya be ma po mo ko de. Nyame adom me yo na so. Nyame adom. Utiri nkwanso. Nti da se. Sisi why be ma. Wa be kan ye ho. Atiase me be memu. Na me be ma se me be memu. Okay. Alo pay dem penny for see nimzu esen bisa. Mame mbra madam so ho madam bibia boko de. Nyame adom. E de rade ase. Mame mbra chairman ho no mo e. Chairman penny see nimzu esen bisa. E no kre ano pay de boko ikra ne boko en mi se eni ja asem ne de nam. Se ne yile ni mu no me nda etwa mi e 23rd. Ana na me adom mo amenya me nkafo. Ayefe no ni efe ne Grace Crown. Nyame adom efe no Mrs Grace. You see or the Mrs Grace. Mrs Grace Udru. Madam was now aguna so adru. Okay. Nyame adom abeya abuni. Akotwe ne free aguna so adru. Edna ba. Ababofo nya one member. Nti ye ba ya na na ase. Nti na no pay. Okay. Ya ba ha. Okay. Nti wada Romania ekwan mu da ho. Me da ase. De di kan no me de na ase di kan kese e ma Nyankopon. Ese nyo no anka ade fefe ene emwa menya ye nyina anka embem na adom ne homo bronti na ene me so maye Mr.
nti sɛ mene naseɛ a yɛne kabea ɛde ma no yɛtɔ so mmienu so mede bɛma yɛ CEO ɛyɛ Mr. Odi Ahenkan kwa meyɛboa ne n'abusuafoɔ ɔmo kyerɛkyerɛ ɛne ɔmo dɔ ɛne ɔmo mmoa ɔmo de boa me kwa me na kwa me a mete he ne me so mayɛ nipa titiriw nti mɛda ne n'abusua ase Ahenkan staff Mr. Apuzo ɛyɛ a ɔyɛ AMD medana ɔno so ase sɛ ne kyerɛkyerɛ ɛne ɔdɔ a ɔne metenaeɛ na me so mabɛdu mpɛpɛ nso yi ɛne workers ni nyinaa staff ni nyinaa titiriw ne wa wobɛsi ɔma na mu ɛyɛ da memenda ɛwɔ agona so aduro ɔbɔɔba ofori amafo aka mayor meda wase meda wase paa na afei meti ba abusuafoɔ no so a mɛkɔ me nana adɔntenhene ɛso meda no ase paa nana adɔntenhene apɛw antwi the third nana antwi apɛw the third na ase paa adɔntenhene a wabɔ mu kurom ha ana afei ɔyɔkɔ abusua pani mewɔ fa pani paa kyei dada no dade no no bɛyɛ chairperson ɛma me na menhyira no na abusuafoɔ nyinaa ɛne me wɔfa mu nkuma ne akɛseɛfoɔ nyinaa ɛyɛ ɔpani maafo ɔfa bɛdu ɛdin ni dɔɔso ɛma me sɛ no ti deɛ sɛ wɔ abra no ɛdin ni dɔɔso na manhyɛ da prepare nti bɛka sɛ ɔmo nyinaa nyame hyɛ obi biara nti wo mu a no asan ba wokae a no abɛtoa so wo mu a mɛsan ba me maame adwoa amponsa meda no ase masɔfoɔ ɔyɛ busy saa da no ɔyɛ busy papa mesɔfo pani Reverend Dua Jekum a ɔhwɛ praise bi asafo so ɛwɔ aboabo ha meda no ase me DM ɛwɔ asɛne district minister meda no ase me catis am ne so mo Newtown ɛyɛ catis between kankam ne ne yere Regina me dɔm nyinaa ase yakopɔn hyɛ obi biara IMC fo mpanifoɔ a ɔmɛtaa machi sika afam paebo afam me do bi biara ase asafo mma YPG 43 ɔmɔtaa machi paa ɔmɔtaa yachi ɛma bibia yɛ den ɛkɔ so kama ɛma yɛ medo bibia ase adotɛi Ebenezer Agwabo Amanfrom ɛne Ababu Krom ne Ɔdaama nyinaa medo bibia ase ɛma me akɔ so mo ɛne obi biara ɔmɛtaa machi wɔn pae bom ne sika fam bia meka sɛ yakopɔn hyira obi biara amen nyame hyira wɔ mo ɔbapa wɔ sɛ nso da nkurɔfoɔ ase o ana ai ni nyinaa na waka no na jubilifoɔ a ɛbaeɛ ɔnka hwɛ nkyerɛ wɔn meda mejuma yɛfoɔ nso ase ɛwɔ dɔ ɔmo bɛda ne di saa mmerɛ no meka sɛ nyame nhyira ɔmo amen ɛnyɛ ɔmo anka bi a ka mini ha se nti meda ɔmo ase sɛ ɔmo nso ɔmo aba bɛhyɛ m'anuonyam ɛna meda me maame ɛne me nana lasmoni ase ɛwɔ ɔdɔ asomkɔ a ɛwɔm sɛ na ne ho mfa no but otimi nya kwan ebe show some kind of love into no me dan as pa nyame nhyira no na onto ne nkwanem okay nyame nhyira mo nso so pa na onka mo ho akwantuo yi mu na bibia anye kama enti CEO se bibi foforo ha do beto aso na fe yen fancy bibia ba bechi musisi am ni betwem me nua o temachi ye fe no Anthony adodo na fe ne papa ye me mo fra me show madwuma no odi kan to ye me nua prekope waboa me nti meda ono so ase ne musi no so ai busy pa call 3x3 sa ne ne busuafo ni na fiti last week Monday na me ne round sa be pem that day no ya mishira no busuafo ni na any team Bright Electric asofo ni na so bichi obi biara bisha me boss Isaac I will check madwuma e fa electric ase ho bichi obi biara obo am biara Mr. Jima ne na busuafo ni na me maame anti police eye odan kunya sofo hen ne baby ko ne yere ne na busuafo ni na mechi obi bia ne kupon din eden edom nase amen omo so eda se papa so wakai wo mo enti se wo kai bia no asan ba ye da se bibre okay ye be sele kwan all right ye da se pa enti ya wie dia ye bedidi enti ye san beto aye planting for food and jobs in common so na ye wie no kra enti ejajo wen na ye guso a ejajo say text message amanya said yeah can bisa question no bisa me say na also the other ben and I'm so date no wa ha na Jesus nso ware wo de nyame amen I wo wo de date no me share was 17th okay month na number na 17th eja no kwa ye bedidi planning for food and jobs I was say yetumi di ho nkomo ni yie pa you say registration ni guso e koso nyame adom register ni pa dodo no a ene ma banks ana
second phase yi mo focus no ɛyɛ den adeɛ ye dua adeɛ. Okay, mama. Okay, Eja Francis Abem kakra. Okay. Yo, me that say. Maestro, you within the municipality, no. Okay. You were AES, our Jadem, your boy chrome, SM, or down. AES, no. Maybe now will be 8 years, only the meaning of AES. Okay, no, simple, no, yeah, agri officers. Okay. Your officers no extension officers okay or more nti ya best say u problem bia koneku ho because of the coordinate I taking nti obi ba officer mo the only thing is offer e betimi am say Kofi Mensa ene bia ehwe u area mo honom me pacho yati ase na ye nwoma no so input no no almost everything the ebeye ye wa ha bia ohia ye de be ma but ye be say ye bow nti no na ye take coordinate no okay na ehu se wa asas no ye half an acre 1 acre na sebio e ka mamene okay nti talking about a car no say we no say dem kan no a private person who lead the charge and obi answer investor no ehwe anim so obenya mfaso enti say me de me hu be shim bi na registration ma me sa input ni nyina ma me de ye adwuma ni wi a how do they get nso mfaso no okay na etie ne say input aggregator no akwafa input no emo fertilizer na ade abraw no or the brow free ama de akwakodua undi kan interest ka bi sese na say enemo de brow no emo ne fertilizer na ade na ase ka ebia aka ne na bom na 100 cedis a eno da ho twen na wadua wabro na wie na wabu no o de abro no bi anye sika abro no a ne dodo o ma be value abro no yes oh okay ne dodo no so sa 100 cedis no na o de beba na o de abetua oka no anye we come kra no be mo wani aye den because say ye best sin e kai o bo wo ho ahyase yes na ye te say bia 5000 Ghana cedis na ye be wie na ye susu na ndu 5000 na so aboka wo anunti na ye wo extension officers so ho a esese wo mo so eboa wo oh okay ma wa adwuma no edimu anase be yiye okay okay yes ebiem so anunti na since e ho no ya be hwese se wane ka ya be mo hu se we take this amount of input na beso e ka no ememme no nti bibia nhihye wo ho and then at the end of the day no ya best rate for government prevailing price e wo ho etisi okay nti say this time bro olonka ye 10 cedis 10 cedis no abaye abeso ka no na abaye gidi akanyina ya ode oh okay nti men ka sa wo kɔ no akɔye bibia keke no abɛbɔ asa me kɔ ye adwuma de ama ban yes ho okay e bibia nchichire bia ohia bia ya bɛbɔ ama otimi abreak even ana so nya mfaso okay na anika samba ko so a ɛwɔ ho so ne sɛ wo de saa enobae no ate wo ka na wie no kra no aggregator no betumi asan so atɔ wo enobae no bi yes it's a ready market wo ho yes oh okay ready market wo ho ema no nye se obehyew but se wa wo pem na opesa wo ton a wa ye ready okay mate ye betwa ye nkomo no so ba ma memfa we ntwem ansan ne ye media no pay from point